si mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa e lo tātou watanuu, o le nei foi o tātou mafuta le nei asa fau, ia usi mai alau whaafonga. E leo whaingo fie o na talia e le to telo tu sitala ma leo whaasara lau le tunu o fuafuanga o whaata oto. E le soa komiti o tāpenanga mo le au aunanga i le teimi o le fono, a malo le tau pulenga. I le whailo inga tu sitala masui o komiti o lo te pena ina le porokalame, e te tala ai lea fono whaavao malo whaapele komiti o whengai ma le te pena ina o whaasara launga o le fono. Na whaino ai le te fono o lea komiti nisi o ai inga, e pei o le tasi leo le vaenga e whaasara lauina tauaru manga uma o le fono, ma isi porokalame, wana o le company o le MMG mai New Zealand ma le TV Iva, whaapele leiti o le lua api, o au aunanga uma le malo. E whaapena fo i le au aunanga le malo le nusi pepa le Savali, ma le officers o upupo le press secretariat. E pu e uma e ia au aunanga ata mo televise ma upenga ta whailangi whaapea nusi pepa, o na ave lea e wha o ngai au aunanga uma o whaasaralunga i le tunuu, whaapea ai mā tunuu i whafo. Stasi leo tāpenanga na whesiringi a ida sui o le komiti o le ofisa siri o le mtanga aluenga o viso ta inga, ma wha amatalanga wha teknolosi, le fionga le whawali i unu toa fono ti. O le tatou host broadcaster, o le tatou company o le MMG mai o le company mai New Zealand, e mo le tau sila fia, e paulea o le tatou company, o le apueina a toa le tatou fono, i venue staitasi, i le opening o le closing, ia ai mai se foi ia venue staitasi mo i forums i fai ai, ia o le wha moe o la tau foi o lo providing al tatou uplink, e alua i tatou fonotanga le i fafu, e broadcaster i fafu. Ia a fai o nesi tuto inga o le mea lea, a whapea i eise si o tau e fia mana o mia se raw footage, ia po ni interviews mai tatou host broadcaster, ia e wha o tu pia to request i tali tatou help desk, i tali tatou media center, pia no ta ua. Whaalia fo i lea sui o le komiti o whaasara launga, o saunia le malo ta vale feo i aitu si tala ma le au whaasara lau. O se tāpenanga o le ale whaatanga i nai o na wha o ngā ta vale, a so se au nanga tau whaasara launga i Samoa. O lo sa i dia nei tu si tala ma le au whaasara lau le vaenga o pisinisi tu maoti po le private sector, pe maua ni pepa po o access pass, e mawhai o na wha o ngā ia lātou ta vale, e anga i aide no fuanga tu tonu o whaasara lunga uma, po le media center, o le aide le tio le lua api ma le TV Iva le malo, o le amawai ta vale o saunia le malo e whewa iai. O se tasi o tāpenanga i le o talia ngofie, o le whaalinga mai le komiti e whaapea o saunia nei media pools, mo le au whaasara la uma, ma a whai e to tele fia nga i se no whanga o whai ai se whontanga, o nā alu leo le to tasi e whai mo lātou sui, e ao umamai wha amtalanga a noa po fax, o na whaasoa lea isi. Wa whai doa e komiti e le whitau i lea tāpenanga, a wae leo se whainga lea māsani ai le whaatinonga le ngā nuenga. E nā o le luas furu sui o lea au nanga watu ina atua lātou le stala, e mauai le awa noa i le pepa whaatanga, e uru whalea i no fuanga o le awhai ai le whontanga. Pei tai o lo te tala pea le awa noa le te minei, e peo na wha moe moe tāpunia i le aso luas furtasi o le masine nei o se tema. O le ua wha ilo e le ofisi o le whono maro le taupulenga i au wala o viso ta inga nisi o porokalame ua tapena, mo le fio mai o le tupo peretania malana masiofo, pe amalanga mai lo tātu o tunu o le masina whau. O le ato toe le tupula na mai a stete i asa lesa le tolu se la au, i se tonga la au po se Botanical Garden, ma le a whaingo ai o le tonga la au o le tupu po le King's Garden. O le a whea fo i a lea whai ngā balanga malu se maoto se whawhenga o lo whai ai se a o ngā whai au, ma o le a mori mawina ai e le masiofo i a Camilla, le awa o ina o whanau e le ngate le tustusi a o le whaitau tusi. O le a sia fo i se no whanga whaasao tonga tongo, o se tasi leo por kalame o le whai ngā malanga o le a mawhai, o na whaasoa atu ai i lātou o pūlea ma vai ia no whanga whaasao, i ni a whianga o whianga iai o na o suinga o le tau.
E ia se fono tanga au tui whainga mga i o inga whapisi nisi po se business forum. O le a whaia o le amataria le fono a ulo malo o le tau pulenga o le a mua awa i atu iai le tupo o salesa. A o lana masiofo mo whaatu langa sa nasi singa. Ile no fuanga lo tausia ma vai ai whanau ua sa waina. O le whatoa amalanga mai le lo tātu utunu o le tupo o salesa. Ai o le nauso o Pelenise e te wati, sa malanga mai e pe o na whaingo ai le tasi o malai ta alo le tātu motu o savai. Sa malanga mai foi o na tua a le tupu tamai ta ia Elisabeta le lua. Malona tua a tama o Pelenise Filippo. Ina ua whailonga le iu Pelenise liva po le lua sfuru lima tausanga. Talu o na avea Elisabeta le lua matupu o Peletania tele. Mai e tau avei na foi le tūlanga o le whaururunga o malo o le tau planga. Le aso sfultasi o Februari le tausanga e afe iwa selau fitu. Na afe ai Samoa e tua ao le tupu o Salesa le tolu. Tu sai le ua fast full fitu ai nei tausanga tanu wai. O le uru fale mai i le atunu i le masina fau usu ngā fono mai atunu o Asia, Afrika, Caribbeane, Europa ma le Pasifika. O se ngā luenga tele lea mo le mta ngā luenga o le soifua maloloina. O le a ngā lulua i le leo ina o tātou tua oi. I le ono sao mai o ni wha mai i Samoa. O wha iloa le whatun siri le soifua maloloina i wheloa i ngā sui o soa komiti ma le autu sitala. O se ngā luenga ua tapena i ai. Ina ia maua i no fuanga uma o le a whaiai le whontanga a matamai le malai valele. Wha pele ua futele ia pia o le a taulai le meli o le ano no fuai nisi o usu ngā fono. Wha pea tangata mai fafo o le a malanga mai le atunu ono o le fono a malo o le taupulenga. E tolu wha mai ua wha ilo le whatun siri le sunga ai ono Dr. Alec Ekeroma o le a matai tu, o le misela, talevivini, ma le monkeypox. O se wha mai ua iei tangata i atunu utulata mai i Samoa ua mauai, pe o atunu o New Zealand ma Australia. O le misela o lo lipotia le maua inisi o atunu o le Pasifika. Ai o lo mata i tu nei le soifua maroloina, le te tau o na toi wha marosia o le whaia leo tui pui pui, e le ngata i lea wha mai e wha pena ai le televivini. O lo ngā lulu e wha tasi nei le mtanga anuenga, ma le wha alaku te putonga o le soifua maroloina o le larolangi, i le matai tuina o ia wha mai mani a fianga o le tātou tino. Walua nei asa o wha ngā solo ko le ninga le tātou au le kapitele le manu Samoa, i te tonu o Japani, mo le isi la asanga o soso ai nei o le tāmusanga le kapio le ipo le Pasifika. O le asa asau nei le fitu i le fiafi teimi le i Samoa, o le ata alo ai le tātou manu Samoa ma le au malose i Japani o se tasi o au o le Tier 1, ia mao le tā longa lea o se semifinals, mao le ailo ai po ai e maualo na avanoa le sa ilinga o le siampini. O le au fiti o le ata alo ma Amerika i semifinals lava, ia mao le ailo ai foi, po ai se au e manu malo mai le ata longa, e sa watu le sa ilinga lava o le siampini. O le au tonga makanata o le ata alo e sa ili le tulanga lima ma le tulanga ono le tāminusanga o le ipo le Pasifika. O whaino mai le te malanga, le sunga yasu a Heze di Yeremia, o lo iei nisi o le tātou au o lo wha manu alia, a e fito ai loa i le asufreile pe a wha alau i loa le au o le ata alo ma Japani, po ai o lo manunua ma o le ale tā alo. O le tausanga mo mua le nei pe o na whaino mai le te malanga, mo sui ai le wha ngā solongo le nei tāminusanga, e pe o na ono au, le ua vai te toru au i le pulu. O fiti o lo umia le siampini o le ipo le Pasifika ma le tausanga ua mawai, a o toru au o tā alo le tāminusanga le nei, o na o tonga Samoa ma fiti. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga whai. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ua
Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Patalo fato le tala ne le tau mule so male aso atai ao. Winga le tau mule so e au o e le te lo taimi e maa masa wili angi mai. Ma e whaalongo ina le sau e angi malu mai i le au uli. O le vevela o lo whamauina mo le so e se furu fitu tikeri le malosi ma le malu lu e valu tikeri. O le angoto i fo le la le se furu minute te ai le tūlai ono i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e tele ina o le aso e whaatupula i le malosi o sa vili mai mātui se sifo le atu nuu a o le iosoa ele la i le tai au atai au. O le vevela o lo whamauina se furu valu tikeri le malosi malona malu lu se furu tasi tikeri. O le aosoa ele la i le toitosu fitu minute le tūlai fitu i le tai au atai au ma le angoto i fo le la i le se furtasi minute te ai le tūlai ono i le afiafi. O lau tala na o le tau mo le so ma le aso atai au. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whaamoemoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai muisa le toi fui ato whanau i le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tūlai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Talo Falava. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so o se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malavaru taro road mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malavaru taro road mangele, telefoni lua 5 fitu tasi o tasi lua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tolu amo. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Oilo ucho alua ea, itele
su fongamali na o le sunga ia mete nafo i le divango la woli bele pese wa whaingo ina ua e whaangalo ita e ina ua se antu le tantu te mia lua se fulu miru te ua te aineia leitu la e se fulu male lua e whiwhila nganga e whaantalo whaantu i le divango laso i lau mai moa i alangatu i leo lau whaafunganga i le tautua whaua le nei le radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo malo le folau malo le on sai o tantu waulia mai le fata fiti foi o ngā ruenga tute ma whaivalo filima e pe ona iai le nei foi a aso tofi le aso se fulu ma le lua ne o le masino se tema ia i tantu i nei e au se talia o New Zealand o Samoa mai se antaro e pe tai o le aso le nei o le aso se fulu ma le tasi o le masino se tema e Amerika, Hawaii, Amerika Samoa mai se antaro ya lea o loo whapea ona tuai o lanto waso ma tuai fo i a lanto temi. Ya e mana tuai i lanto umalawa na whano o lanto soifua i leo so whainga lea na tūla i mai i lea so se fulu ma le tasi o le masina o se tema i le tausanga e luafe ma le tasi. O te mana tua le tai au le dao le sa uni fo i anga i antu ia onga. Ya ai palo ma le tala wantu mata sole. Fa mo moi lotu ele nganta i leo fofongia o le mea o tupu ia o fōlinga wa aia i lantou ia le au fisoswani mo mua le nanga i anto i fisoswani ia i lantou ia na bai mawai o lantou soifua i to tonu ia o fale fo e pe o le iai le World Trade Center ia marisio no fuanga ia na whaale ngaina ia tantou manatua ia ngango i lantou ua malili uma ia mai le nātou sanga o mai i le nei foi tu sanga. Ia whamalan tu i le tātou o tiro o le tau o no whangamua lewa tātou maftai le ni vaenga leso ia si o lia le tau le whai le whiwhiana nei polokalame o le awauli ma whangamua sa teimi o na tātou anga i antula ia lea e sa ili po whiana o tia ia le tautua foi o talenga ia titia ia e me se ia le whionga ia leulua i ali i Aisha Hooch. Ja, waar voor je te lang heb je hele oude dan de radio Samoa au mai ia tanto lipot mai tanto flainga e mo so specialisti lava into tonu o au kilani dei 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Patasi iyong fallinga Mamanuele faatau no uina Le tau sala e wana o e Funa e iloloto e Le alofa mate momo e Le fama te momoe Tanga ai motusia e fa'au mai o lo fia le fai ngawo le salele le alofa wa fa'u manei le alofa wa fa'u manei
le Jamie ole wa lus fulu male fa miru tu te ni le July se fulu male lua finga yele tu o ma vai ai nga ole holy ya wa fo isina fa siliga malosia man tu ole stofi le utantu ye ye fo di su tantu ye fo fuanga ile fia na ne ole so antao ya toi fo mala stona ye maluanga ye tu fo isani nga lotu ole fa ai unga ole dei fo i yeso le ni la o fia nga ole wo fa tasi mai le tlenga ya tia te le ilo so le po ngā whio tō nua o ki la ni le wanga i a tuel te lenga i a titia malo le ngā lue malo so po titia. Tala whātua lau whionga whonga mua le whai teime le uli a whala teranga pise man malo se whonga nui le whai teime le aso ia whatalo whātua ta po inga tātu wa tinu ro mai mua mai i le tautua malauranga a le Radio Samoa pia le mātua i tatu whasalunga nei i le tasi li maipa a one hanga mōlu i nei on hanga ia i le tautua whai malauranga a le tatu whale ofu ua numero tasi ia i tonu fo ni sila nei e tanoa. Leli. O na wa el wanto mini tanto a lo a wa le nei fo ia masina o lona i vol tu sanga a. Io ese manuala se sila mai tato wa tu o le mo fai ono o fuina se tasi o la e. Tasi o fo. Tama fo, ko vai me. E vai ko le ka ole pe vai. Tama fo, o fo o le o to ata no o mai la mo tono tatu paloloa. A o lea ua mawhai o na watu i tātou whasalunga. Ia pe o na iai nei. Tele la ia mātu o loa leo whai o na taunu mai, o loa fau, o tino fau, o fumo te mai tai. Ia e pe o na watu ai. A leo fau lea se bangu o leo ua mua, o kuinga ni tai au nei pako whamel tātou o tinu. Mānei, o lea le ngō le la ina, ia ua tele au o tino le riwai tau e se umaulan tui ngoari titi. Ioe, te manu pole ngole tatu wa inga le tano. Ista o futino after tano. After tano ring. Ista o fufua o ista o futino after tano. Yes, ista o fufua I fua mai after tano. Ia leo o fo ele se tau se manu na o a lava o no tava I tongi fa bol lava please. Le la mato tempo ia tu ai au mai se fa e mo po ha o moi tu enga la ina mo ina le o nanga le tano. Ia le tatu se tonu ai se sina mai la ile mato sign le mo mato fa lo o leo tala mato le tava ngale o le taiao. Ia tali mai leo tatu fa salonga pe ona iai ia le ni fa ia so ia le tau tua nanga le tatu tano le tatu fa ofu. La ma se mo mua mai lava I le tulanga o lo ia matu fa apitoa mo le nei foi aso pe lava le te mai mo mai ai I le tautua nanga le tatu Radio Samoa o le fa apitoa la le leua la te mai la sa to mai ti leua matu tu ina tu ai le fa apitoa le mo nai fa nau I la sa to se sila mai la e mo nai alu fa nau le tu pa o ali po tama ia o le la e le mo to mai tai o le tu le se umanu I mai faitanga o lo I mai ftino o ali vai mai o le wa fapitoa o le special le wa fa yo ko le tano o mamalo tatu wa no na se ko ila lea tu o le wa fapitoa o se sila mai ila e le nei mo ali o se sila mai la e mo ali ma ta mo fia tatu la e o ta pe nei le tano ale taura le wa na le fase puntala pase puta la le tau o tatu o tino le lewa I temi nei ia o faktola ia le tu le ala ngau fai aku ama faula ia se umang le o ko sina mai ai le fa ko aka no ko ia a o le o ko pa ma ni aku pa pe gere kuia le a o le o lo tele so se tu nga size e te maua umali tula le lava o fuki mo fo ale le tatu mai ia ma to ile va o le si mele na o mersama tama farfana ai tul tino le ye ba ngai le mangi isi ba ngai le matu le ofulia ia e o ngale le mota to le tama farfana le sa ia le tu mala balea pro ye balea tu tino ia o kama io ke ba ai sesi paso solo mai ia o le tu le to mai le telo la e o tino me ta woli e tu paoli paso solo lo maua tatu ato mo na tina fo ia le ai tele la tupe a tele tupe fa tau ato lea tu ela tupe tonu ia tu e malau ka pension ia malau ka po ia ke lo pasi le mo I se mangor ke mo le wa sila mai ai ko nga skaidia ia por ako fu e umu ako fu e umu Tone
Usa mga fola upu ko bela kuspa. Ai se kai di pau le sa ui. O le ato ie ai pe umala vo se anto fu e Ia, o skai di le wo ia se manu. E pau ringa mai le ato fu e O skai ringa le ko fu A le ato ia nga avilo tuspa ia e pa pawai ia tupe ia e pa pawai ia pa ka. Le mai, o ko se au le. Ia, le. O ka ko ba le ku pa ke le. O va vai mai. Marka mama kiki marka bala po. O longo winga a fu e ia lau kanga me kongo o fu e kia roi se me e o fili le ia. A le se manu e a ngata botuli. E a ngata botuli. E a lu mai. E lu mai bale lu mai. A nga mo ko yo ku koni. Ia fai kanga. Maua ia fai kanga, maua of chino. Nga ia fai tau i le fai kanga ma le of chino a. Ia o nisi ala e mo li. Lor sila mai ai tela matu of chino. O sia ma manu po, o sia la no po le ma ni. A pero pa ia pa po vale tunu. Ai ai bai. Ai lo le ma ai le ma ni fi danga le na o mai le tau le ma kana. Ya nga tele mo tatu te minai. Ma nei ko skei ni le mo te minai. Ya. Ora la mal to ingala e te mo tonu so se to inga size ko te mo tonu ya ma to. Ya pe ona ile tuda o lewo fa to moli. Ya, ata tu se male tu pa, le tu ole itu ata matai patina. Wa ko sida mai rase uma. Ko wa mai o ko ya nga mo ngai tegi. Pa, di mas fukala ale ba. Sure. O sia la kala, o sia la e po ri tonu mai. Le wa sauri tau ma farkana tina. Dea, e ngai lo walu. Pa. Ba ngai o ko me sa mo. O aka ko sai se ska e ri titi. Ole small lea. Ole small lea, le size lea se manu. Ya. Vai va ko vai. Lua se furpa se. Ole kura. Lua se furpa se ngeto ese mai lo fata. Ko lo. Oi ma ai te. Logo vinga. Ofu fou a lu morso so ni motato. Se mai le chupa tina ma tua. Pa ko va ia tina. Ka va pa la sai pa dia dio ko au. Ya. Ya. Ai pia mo se o pa dia dio ko au dia. Vai vai. O vai mai. O ka se au le. Anga pa ngo kuia wa kui. Vai vai de manga yo. So se ku ai ngasi kai dia le mo kong ka pre-off. Ya, o isi ala e mo tamaitai. Yo of chino se kai dia ngi ni vai tengu wa yai pulanga tala vo. Ya, pa so solo foi. O isi ava e nga lewa. Sa fa kasi ale o polunga le tamai vai vai le manga. O le fele. O ka. Ya, o isi ava e nga lo ye matu. Pa so solo mai ya e vai ke le off o miki ya ku nga. O le tano, isi ina mo le ngo le tano mana ya. Ya kau berapa kalau ke kilo ya wa ya o fula poa ya nga mo fa ko iponga ya nga mo vala audia fu ya nga ya oi malu ai na ba ya ole isi lai tu a tola ma se maru pe o isi o lo po a no tu ta no o isi sina mai ole tu a tola o tu no mai ya isi o lo po ya ta no pe na ya le tu le o pa se ngai na mo nei fa na la tu ma tai tene laiti lo mo so sto nga sai se mo to ya e lima se furta la ta lewa pa o le fase fu vai le mangi oi vai pas furta la ai sau pe siripo le o fulia ave ke vai mal ya sai sia ya ave mal ko ya sai sia e iso wala fa pe ai sau la ya ai vai ka le fase fu lima fu ai fa ile fa ko lo ya fa be ke fase fu ka o lo ngo ya pas furta la ya le sida tu ya ai sida balava ya te utum china ma ya so se tu ingala ensus ko ngasi kai de te mo to ta tu pale ya le tu le pai ngolo ita tu la e yo le man sa mo la ko ino ta tu man sa mo le tu i yes le man sa mo ma wa ka ko chesel man sa mo ya la e yo fa na lo tu pai le la ta pe mai ya le fo tele ta tu la balava mo de pa na tele na tu na la in suman itiafu le Nicola le fo ibo tongi se e male tuda iba i fa ka ngaso pa we ko ka se ma ya nga mo ngai ka ma ku yo lai ka ma fa pa ko le ka we ka ko fa pa ko le na be pa ko ya le mo i ka ku fa e nga mo man to ye to anga le lotu yo se manu sa o de
Ya ngā mo ila tu to anga le lotu. Tato uma yo le lotu. Ya. Aku mo ila tu ba ye pa pa. Ya ngā mo nei tama na utau sa uni fa lu e pa kui poi. Ya wa. Isi le mang ayo ngai pa ka. E mo ko ya ko so ki se na para i. Ya la so ka ka mo mo. Ya. Ngai ni pa ka le so mo. So jadi kau yang maya ulu makabai ia semua mulai dia obat pulang. Ya. Saya bayar bang berbudal matu tu semua. Iya. Siapa yang nak dia nak jual dia lapan lapan. Saya mata bawa piola WhatsApp ni na. Ia ini pecahnya malu pitino tahu ini leng. Tahu ini lo pitino pada ia pecahnya. Mana ia fuile. Tahu dia harus sisi bahaya apa sisi kalau o mala fa ito ni le skeli tau e mana o tau ni le molualo e mo se tatu tama a pe fo ia nei fa na u planga tala po o nei fa na o le wala tala tamalo to miti ai pia mo se la e mana ia o na i walo te mo i tano a o le si ko le va inga le o le taua o le mana ia o la tu to o la pala palo ta pena ina la pa e se ina pa mando tatu ko o le taua ia la una ma to ko tano pena i walo se tio tatu wa tino a to le la tu Entah usah bela benar. Aku di sisi tu kopi. Dia mau ala ia le matu, nangawan matu tu tano. Ini di tas ini maipa, one hanga bol. Ini on hanga sudah kopi ya. Alu sawo lumber siapa sawo bapa Amerikano. Kau fale bedola ya. Kalau ia ida patu ala ponga pipia, ia mata cari lumber hong. Ia pe asuma la itu. Malo fa tanya dia ya total tanto ndangal fa ngor va yaso pe ngantai le stonai. Ya, sebab itu cala macam dia semua foto restaurant. Oleh macam nanga ia cala ili ono asal bayasu. Efso sari pun mau tatu waktu langa oleh angat mentu telo ila tong. Pai pisi nei bai temi lo tape na tu lo tomato panau. Ina im pai on na tape na ia la ai mana ia le subai. Ya tele faktor le tape na ina. Le wasa no mai le putek pule. Ala so sani mau tatu waktu. Ya pe ona batele ne ona mentu tu ole pesta le ila iro yeso manotano. Lelik malo fa tanya ti fa tele mo le tanto li pontia antonu ya le usa yantu ya o to ya mantua awalo mantua sapa pai ele na ma sina fo ya fa tele mo le tanto li poti fa ise me le lo ya e hanga i me lo tanto fi lo stay mi mo Alo fa te se manu por va ngale mate ba ia de su atu sai ai sai mo sai ya o mati ai fa te se manu matua ba no fa te fa pa ko mel tatu atu no fe la ba ma futo mai tasi ni maipa ole hanga boli nei o hanga e tau tu ole tanua so so si ia vai lo so foi ole telinga ya te tia va lu mo le fiong ya lu ya li Aisha Huchi le ni foi vai ngola woli ya wala vai le tau tuina ma le o danto li poti mo tua foi ona ye so pisinisi o se samo fa so te mai le danto ofisa e o le taimi mo e fuli o le taimi lo na lua e o tau na tongi sina te mai se le ni foi le ya wala vai le fa la lo ino la tua ma la o nanga amato mai te mafutanga ya le danto o i lava ya foi ese mai so tua ya na pauana me fa yo lo vala mai le danto ofisa i le lua o no lua tasi lima iwa tolu lua o no lua tasi lima iwa tolu o le tasi lima iwa one hanga roadi one hanga ya o le dahi te maua iai ia le tautua na ma le au nanga ale tā noa clothing o le wato lusfulu no mirute ona tā leo le tu la etas 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz
tani wa susule pele we. Tinga 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 la la la. Tinga la la la. Tinga la la la. Tinga 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 la la la. Tinga la la la. Wa la la. Walunga o tau tata mai a pe a fa lele ta lele le pe a lo ta mama le pe a lo tina ta lele ra cha cha ra cha 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 ra cha cha ra cha 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 tinga 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 la 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 tinga la 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 tinga la 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 tinga 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 la 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 tinga la 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 wa la la tinga 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 la 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 tinga la 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 tinga la 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 tinga 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 la 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 tinga la 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 wa la la. Tasi limoi votu, amo. Temilonga la tio le was to full fit to be done Jano link to line just see if you full nganga le divang la woli mo la tan to over and to le to ile sunga le pole le to tomala nganga ali jima na wholesale oro si da ile lus full valu Atkinson Avenue e o ta hu va talavan to lo fyonga la li ngal mana ma no nga lu ma lo fa favor tan to le mai fo le fa ta fit to nga le ngol le yes. Yo le nganga la betasi o pervi inga ile tu le nei foi tu la tato wa dia moni o le fatapiti wo mai ai ai le fatapiti la vale lo fo le tu mo o ma ia o le tato wa le nei tu la o pera vi inga ila na fio ia ma lo le tau tai ma lo tau tu atu fo ila talainga se man alo la fa ma lo si le fa la umanga wen ol payaso e fa tai la umal payaso chile mai foi pe tia ai ma lo nga lu Ja, dan te fa fo ila vole vi inga male fa tai le ana le malo si o le ola ja ma be uma o dan to mawa ana le se no lo na lo fa e po le la vole dan to fi malo i fe e kasi vo ya ka ngomero ko inga ya dan to ya fo ko an kan ko fa ngisi ko fo ile sto in ya ai fa tai ya o dan to to fi lo ile ri va ngola wo ya ngar ka i wa ma vola uma ki le ngai ngwangi ya lo ilo au ke masalo ke ai fang fala au ngai ngong po mo ai angal kai kasi ngai ngu ngai ngu ko u mar kasi ai ata la fonga po ye le pala au fo me America na lewa wa tele lava manu yeto tele le e foi no fa tai tai au ia ole ta o king ai au tele o lope ai ya la to no inicio la to silafia ya e o mat kai ninge o le ko kafka mo ya la ko ku yok se vai ka pi awari wike ya ole menta wana watalia mtata ya ise ye malo si lengi ke wengi sai di fixia ma fia pon ke nga mai dongi ma u voilà
Ai lo feo la wala lo mingo sai. Ai lo sa mai fatio le non fa fora, non no winga. O sai extra lo io stato. Ya malo ale or sai malo le tawanta. Ya tono na ftua luan tu le dinga so ina e so e sa kala wale te pisila. Ya wal fa mo lo lu madai nei la stona. Ia o le vaenga na iai ia pela va masani ai a o lo foi na fai I vaenga fa pe communities ia wakia I po ia pela va no ta ua sia ta jo wata ia PJ la vai tau ia sa tia I lava ngal venga ia le po tia ia nere le ia ile ta to ngal venga ia e tau tau ta pena tu le fa mo la stona nei lena ta ua ana le seinolo wa lofa ta sina pesina na matua ai matautia lava le o ye le tulanga mai ai le tato puni ya lava boni tele fatunga ese na yai e o mai lava le taimi nei o la lava e to ya apa lava le to tele to fa fonga nga yai ya pe lava no ta ua o ta matua yo le musika le wele ngang fa tai moli fa tai tele lava ile fionga ya nai vialani te lale peteru o le puni ya lava ya lo tu melonta au e fa pena na fa sona sao a wale le pa moi le po la stona I le pena ta pena ina le tato maftanga se o manu mo falo malo fa tangia ele toi visilingia le tua ya le fai pesel punia la va antu le sunga le fa fianga inga mal fa le tua ya mi se foi le fionga e ya na nai ya mal tulenga ya lo po malo po le sunga ya puni ya fa malo fa tangia le dawa mo le va ya tu mai fo le tau a wa le tanto fa mo le fa ngol veso io ole nganga pa ya la vole tulanga le ole e ta alo ata ma uso ya onga o skopa le wa usumele sunga ya yo na fo yo fa boy na lo fa penanga ta pena nga ya tu le tato tausala ele ale skopa le patino ina le ile moto Samoa ile fia o te masalo polo amata ile fa ile ono le fia file o kalamel tausala skopa ya wa fo la tu fa mo boy na mon sai na telenio o vai fa pene ia o tangi lava ia maftanga I sa ili se leni o wame fai maftanga mai se po ia the community ni me po na sanga community bank pa pena ia o le astronai le fionga le prestene ia te au pepe ta la junior o na ta pena ina male pa ia male malu le ta to maftanga al skopa ia na la e fa pe ta vale twai ia amaya ia na ngai mai lola ia le ilunga nei le ta to pa boy pe na ta pena mai le sunga ia Mr T ia ole mai tai po wala loa nei vai tau de musika ia lana ia foi tau tua I le musika ia o fanga meke ia pa pena ia pa anga tato radio Samoa to tila baso umai pa fonga lava foi a sensina le tunu I musika ia le fionga foi po le sunga ia tunia vai lua ia male I lava na ia tato pese a ato e fane ia le lawa tu fatasia nei ale fionga ia yana nai ia o nisina o alo au loa I le musika ia o ile to tau fai do boni lau saunang ile to fa lau tau fa lau loina nei mamalu le tunu I nei tamali le tunu le tulanga le musika o sila fia o malava le pa ia mamalu ia ele nga taile o te inga ali sunga ia tite dei o lo fa pena ona tato a tu patsiele pa moi I le astona ia lo talaina o lono inga na pawala le mea fai o le la e mama I o aluantu foi lele mai lau fonga fie pe uma a tatou pe uma o le sunga ia Rose ia ai longa I ini fa le tonu I le pola stona ia o le tulanga na iai a wae pe o le tatou a fia nga ani pa pitoa le nga le po o le sunga ia tuiteka a pres tuiteka Rose o ne ingalo e o le voi fa fia ia Rose le pole o le e pese ia taika o sorry ia prince ia Rose esto é Dominico ile fa fiati tafsi na tamali o tato maftanga al malisi o la fa peona fa fia ia le lawa sa mata no fa mai ia o la pese tu check el pol na o la ye fu lanto ia mai pese tuai pa fonga mai la tunu ai mai se lava peno tau fa nu pa tunga tua ia punia lava
pātunga fōu le nei vai tau, tatal fōu le musika le tai ato whanga. Ia e mai se fōi le sunga ya Mr. T. Ia matulanga pi o nei ai, ia o le sila fia umalava, o nei alo umalava o lato uma ia o le tātou maftanga a le Marceline O'Leans, pe fōla le sunga ya Mr. T, o ia fō le Marcelino, pa solo mai lava. A o leo vai atua o tapa fōi le ipo le whionga ya nanai, o le fōla Marcelino pe le whionga ya leo pepe. O le wanga ima mai Marcelino ya kamaiki o spuni ma. Ia, ma lo o le mea tāua. Ia, o le nāua whilanu lan wa i tāmpedanga fo i mo le awhiasi. Ia, an tātou la e umala pe o la e Rose e teu mai lava le tumwa e o i lalo i se vai a e matua misiona ma se se le ni tanga. A, ele am se se le fia shau kia o i lea po? O le tūlanga lea Rose Pelta ma san gai. A ta tūlo le tūlo lava le pā, ai tūat fo i marosi, a whainang okai o malofa mai, te kongi marka me. Wai, ala elmo le trei awe lak po lau. O le pā mu whata maali, i ala e whai a Rose, ai elenga tai lea, wai ta ua le la ei, o nei ia ia tātou whailonga ia tātou la ei mo tamaitai, pa pēnā po i la ei mo leo ngā lii, ia, ma tātou raffles, a pēna iai, le whainga mea lopa po le sosoni mai Samoa, mai le tātou maftanga Marceline O'Leans i Samoa, le ala ia tātou fan whisky, le Samoa Taro whisky, ia tātele i vai mo ia lewa tau mai New Zealand, lewa tala mua lava i le tātou aunanga, le po le tātou maftanga, le Marceline O'Leans, ia ma le tātou musika, ma alisi tūla i mai, o le ala whapena, o na whaia tātou prices i lea, fia man whalalo, ma tango fiele tāpenanga ia pe la vro fe antu le temi o sola ia le fena sauno i la son na fiele ni tātou tickets ia en te savali vali antu la vau ia le foi to tu wela se le ni da ia na anga i le tonu te fia i le po o le tūlanga na iai ai mana tu po o lo iai inisio o le tō tele po whapinga wenga bang whapena a whai o e pio mai i lalo so ta inga ma le tātou so ta inga male ma sitasi o sui o tato komiti po sisi o tato maftanga ele lei pena ka laulo ina o le to au ta fau o lo fa pena nga yatu o na olea po de sui o vai na masani lava po sila pia uma lava tato ia vai nga pe ona yai pa lau at foi maftanga lo fa pena po ona so son yai matato nga lu fa tasi tato fia le fia fi ia au ma fa na me to fa ali ma fangul musika i nei vai tau ai ta fui lea ia o le toi tau pamana tuina lea o le ainga le sei sa mo le selau tau sanga an malisi le sa vai ai le tato ai ai le telo tato au pepetse pe ona iai ile ni masina o tona yatua se o manu palas le ma lo fa taia o mantungo fi tonu o tuai la vana tal jamie amantai fa mo ile fia i se la miole malo le au fia ia wa fu i tāpedanga pe o le saunia jele maftanga le Marceline O'Leans Aftai o le tūlanga le nā o le matango fia i o le line apolo iai tūlanga isi senga umo musika taitasi pe no whai atu toi fia whaalongo atu lavo toi alana maia le fionga na nai i tātou pese pe o na iai le tausala pese o le ia o lana whātunga fōula lea na patoa au tūloula vana o tā ngā ua ni le tai au ia sa whamnatu mai sio matua ainga ia mata i tai au ua toi whawhangu mai upu pese whātunga pe ona iai mai ese umalava tātou ia ele ngata ele ata pia siva ia ua iai tātou musika pe na ele whatua ia ufanga ia ele ngata ilea le sunga po ia Mr. T ia ai a failo la ma foi la le o le matua ia lo e faile le tūlanga le siva ia o na wai le sunga ia po le fionga ia tuna vai lua matato pese o le pena lausi la fiel ne vai tau le ma lo fa taia o ani si vai ngai fi sa no ia lau fionga le no le vai ngola wo ia wo te lo ia na wa le va da pena lo lai a wala va le fa mo le stona o le pumoni a vale pisi o ma o au te masalota ue e soa vale tō i lava ma te unga māsani lava o le ofa pili kino lo fōna te pāua nai tu lousa papaanga tā moa i o tātou au te tina o le atunu
o te masalo o le tātou pokalame o le a whaamua mai a tātou whawhiwhianga au ona le taimi fo'i i aungane i a tāli ngā i a hao sino le tunu ai mai se fo'i musika o lo whapena na fia i ai o le a whapena lava na fuafua ina i a vave o na moa se pai ngā malolonga tāle i iwa le i le fiafi wa mata i le tātou ulfale te masalo pe tāle te pulu whaanga solo tātou pokalame i a tūlanga masani lava o no taime talai ia whale kalapu pēna masani ai ia ai o la whapena fo'i ona fuafua lava o la tuatu pele sunga ya Dave DJ Dave o ia lena o lo whafoina le tātou pokalame o ia foi whasoina ia tātou musika mai lātou pepese ia ailenga tailea te wha ili numero tasi nevai tau le tātou fia band ia o le band an fia ia o le naua sila fia uma lava pena iaia le sunga ia stau le tātou team ia me se foi le fionga i le pule foi ia sanele ia pauli sanele ia malato au lato faili ia tasi le na popo le tātou musika i le polea me whalalo ai walau mai le tātou ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu ia pole o balselau chimanan meritasi o balselau whao no lua tasi le tātou telefoni walau fua o le tātou tuatusi o le lua valu Atkinson Avenue i Neo Tau, te moa i le tau tua whatau wa ale chimana. Tūlanga ia tātou tāwale o tātou whapitoa pena iai a tūlanga masani lava o le tūwhatasingo ai tālafu, trade-in, mana tua i tālia, so tūlanga lau tāwale le whale tonu la vea, pe wa uma pepa lau tāwale le uma na tongi e le tūna inga e whaifoina msoswani mo e tongi wha uma ai whai lau tāwale. Po, nau la tō whaungaina lau tau tua ma lau au nanga o le whapena o na maua le soswani mo le whamanianga i lea vahenga. Ai le lei pēlo walau mai a tātou te whoni nā lua fitu o wha o lua fitu o wal se lau chimanan mertasi o wal se lau whao no lua tasi le tātou te whoni walau fua. O tātou tāwale fau, tele nau nai a tātou brand new cars, so mamaliu mai test drive o whelo fina ngalo o le tali lava o le yoe. Paftai atu lau sunga mo le abanoa le neitu lau le ato, anga leile atu i fuafuanga matiu te o lo whenga iai. Ia, manuia poime e sue ngā lancha lau sunga, tia, po wheo o iai lau sairinga, ai e whapena whatau saunga Samoa, ia manuia ni aso whasoi fuia. Sei fua ma e manuia le whianga le loli i e le ni puleo le tau tumla unanga le jimera hoseo. Oro se peo nei whaafunga anti iai, maua i nai le lusful vanu Atkinson Avenue o tau. Ia wala wala sa ilinga le stawale mo oimalo a inga. Tolu miru teon tale o tasi o tala i vai whanua. Ta pera mai ele sunga ia se yuli umalau leifi. Radio Samoa tasi mai batolu amo Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Mafa lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fisosoani e maua ia mātau. Fisosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fisosoani mo tina ma pepe. Fisosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fisosoani mo sauwanga i a inga. Fisosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu.
o lua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ingale tunu talani mole jo Samoa ile nei tula le aso tala tamua kavale malo tu pe faalu mo tunga te sa faalu tia mai sa wanga wana to singa fai feo pa kele ma misionari fai me ma tunga te mai ki wala fo i mai Pasifika ma talonga talia tu pusale sa le pusi fusi fa malo lo mai le black ferns fo mai faalu tia ino nei tala ora akava le malo I tu pe faalu uma mo tunga te sa faalu tia mai sa wanga to singa le malo e awa ia I sauninga mo fato senga o levo na fato tali ai ora isi sa faalu tia mai nei sa wanga sa mi sia se langolango le malo e awa ia tuai mo wino le poter commission su enga le malo le Royal Commission a for Siena ora tai o fa ma poponga le tama tai Minister Erica Stanford mo ia falia o ta o tele le malo le fai o le mesa ma le fato esenga ia le lei ona fata moe to I tongi tu pe faalu tangata sa faalu tia ma tautua langolango ia avanoa o le solution fa ulai sa fola si ai le potifai uma ile la tele ono te sanga o le loilonga le commission so e parlemene ma mai o ai sa wanga sa fa ia le vale a fe sa uni ma spulu ma le lua smaliba le sa ma wai se matanga ile tunu sa la ngai la ulongolango mo ila tu sa faalu tia ia tulunga ile to telo ina tu sa le ilo e ni pepatala o lopo vouchers e fa ngai malangai I Wellington mo fa tu ino le ripoti ai sa fa di Stanford sana na telefonsi ino le ripoti e o no le mo se taimi sa la to mo se fato senga le ora fa ia le pale mia ile sa sumo le November ma ia tawai o se le sona wala to o ina mai ai ile fa le tono ta fa ma ni Stanford ile le jole ni stock ZP o le tautalanga le pale mi o le fasala lo ina tu sa ino fonga o mo tono le tuno o no le utu le taimi o ava no ile pale mene o nei fa singa mo ila to sa fa o tia fa longo ai ile fa to senga o le afaia ele Dewdrop Events Center ya Kilani shed 6 I Wellington mo le no fanga le town hall I Kale Estate o ila to sa fa o tia o val auliane le stars o la to fi awa ile fa to senga le pale mene ai pole awa I no fanga tu la lata I meo fa mo tuai pa te sei masi tangata lango to tasi ora matanga luenga fo wa fa vai na tau pia le telo pe ia inga e re tala pe ngai e foi e tono ofisa al marole wala tu fa alu sili mo fa se la wa fitala I con kalake do tono le ona masina ora pa ti ala actors ata wa le matanga luenga fo tu la for no pole Ministry of Regulation alu manai fa nga palo tu sang to wai o tama wai le fa vai no le matanga luenga le taino fe tona inga ana fa nga malo so fatasi o le matanga luenga fo sa fa vai ne le ona masina o vai
Masui ai le komisi ale Productivity Commission, ma whaalu ai le whaase lau se pulu afe, se lau limas futala, I kone kalake. O lea foi numero sa whamaoni ai taimi o tali ma Vasili, o tali Vasili Kistisia, tu tono le Parlemene, e le fai pule le Greens Francisco Hernandez. Lea sa ta uai, e matu ai winga ese. Ma ia tua ia ile malo I whangu kukulua. Ona tau tua so I fua malo lo. Ina mamatanga rua ngā malo. Ua sasa I lalo. Ina malo si o tupe tipi ana malo. Ona la tu matanga rua ngā whapere pere. Pea se mea ola tausi. O sasa ia ile oa. O lea tala ua manua e ile mai. Ai ona wha ai loa ini whai numera. O lo tutongi e lea matanga rua ngā fau. Ia wha tūla ngāno tutongi e tangata whai ngā rua ngā istilia male. Se lau limas fumuafe tala I tausanga I lana o whai ngā rua Mai ole ai wana foi I whawhai ngāra ngaina o le iwa sfulu tangata. O le minista mo mor kabinet ale parti le national ma se pai pisnisi Ozzy Malcolm ua maliu le ni marsu whao tu sanga. Sa mo whirwhirio se pai pule mo le I tumalo Eden ele a whai salau fits ma le lima. Ma whatoi la loe le sui tau vale sa muriane a vea ma palemia Mike Moore. O Malcolm, o stangata malo stele la nangarango mo le palemia o le national, ina na vai taimi le asapai Sir Robert Muldoon. Ma si ti ailo na tūlanga o le whailau tusa le palemia ile a whaifsalau Fitzpalu, ma sauwha ia ile kabineta ile a whaifsalau Varsutasi. Sa whirwhiria ma minsta o whemalanga inga ile tausanga ile a whaifsalau Varsutasi, ma ia whamaoni ai visa lau laka pia Springboks Africa saute malanga ma ia New Zealand. Le sa ma foi te mata utia ma fevesia inga de tono ni sila o no fainga fai malanu I Africa Saute. Ile lo minga le New York Times e America o lo au ile dia ile tulanga ile kale sia ka ko riko pe ona ta wai o le fa no fo formo fai te au pa kele e ye fa fitauri o le fa lafi o ilato I motu tu mama de Pacifica. Geographic solution to problematic priests hiding them on remote Pacific Islands. O lo ta wai, o te ala anga o sa wanga ia me o whaarungari e whai e te maite ni so whai te au pākele kākoriko. Ma le au walo le au inato I lato I pūre anga fau e au noa le mar fau I o le whawhita auri. O lo matua I wha mauma wina le lei mar whai te o se pulu ma se furu to sanga. Ai o le tala muri nei, e tūla la talea I meo lo tātou wha mautua I le nei tūla rangi I le Pasifika, I le tusi ai. O whai whai au kākoriko ai pōre au misionare. E tua ia le whai o sa wanga I a mionga whaurungari tamaiti, wa au ina mai I le Pasifika. O nisi sa wha awa wai o na whai nei sa wanga I isa tangata sa apia hoi. O le litu stala tuma o tini sila Peter McKenzie, ta iau lua I lipoti ale tala le rominga le New York Times, ma le vaengo le lipoti ale The Detail, o ia wha matala I nai se wha solonga le wha o ngā le Pasifika, o se no whanga, e la wha I ma I tangata e tua ia I nei sa wanga, ma eo lava fwoi whai te awa whasalaina. O lana li poti o lo kawa inai mata upu te marolo e tosu man wha mai New Zealand nei, Australia, Amerika ma Peritania. Ma I lea whai numera o le sumaritolu wa I loa, sa waina I lea taimi sa pisu iai no whangai avi iai. Mai o se whate te inga lea o le mea peo na whaari ai a Mackenzie, wa I loa ai o se whafanua o le fofo, geographic cure, o se wha se iai o I la tu e whaia nei sa wanga e alo fi ai le wa ililina, e le tu la whono. Tu si ai Mackenzie o se fofole tu maule I whawhitauri o te iai manei te malolo e alofi ai le tu la whono. I New Zealand e pera I tā wai, o lo I loa I ale to o tele o whai au pākele pe siti ai solo ma I le pālisi, pe aari ari mai ni tua inga whasanga I ai la tau. Mariso ne whai pe au se pe siti ai solo I tono New Zealand, tono Amerika, tono Australia, ma I wane ai, ina lafua I atu I motu o le Pasifika. E talonga tupu sa les o Peritania sa pomoina I fusipo hack bombed. Ma I le ora kapia tamata I le Blackburns and I sina le sounding and about le ai ngā tupu I Buckingham Palace. Wingi power ma le champini le por rolangi Asia leti I inga. Sa fesile du tupu mo se fusi ina o fa felo ia matalia fifia ia sa esa. So ane mai si teino le au sa fusi to tele le tupu. E pena malia na maria ia sa lesta. O ia whari ai, wola pleina o ia li skalamu. Mulmuliane awe wha malo sa lista ili au mai whapita iai le awa no whelo iai le Blackburn. Ma mau se fusi mawhana whana mai to tero ila tau. Mai se wha malo longa tele le moia. O le society alo le Blackburns ma le rosta mua ingelani. Liputi ai le lominga ale The Daily Express.
Sa o foi nai foi tu pusa lese si tulanga ile masania ile tulanga o ye nailona soi fu maroloina ai alongo ai ile Black Ferns te wifi tonunga fo mai o le mo fa na malanga mai ai New Zealand awanga i mai ile nei tulangi au pia ile awa ya te fo tanga ta yula malo ta plenga i Samoa wala na si singa i Australia ile masina fo o fa ya ongo fa plenga ma le pule fa ba tu au kiloni nei fa ma an ali o ye falia o le champini le upanga le cruiserweight a 50 ya Ariveretti Kauyaza sa nga o ia no manu malo i Hamilton e le fai un ordeso o ali ngafa mfuso anga Kauyaza i New Zealand o tusia tu nei le socio fai pelenga le langi e kapa se for fulanga ile se manu malo por no contest ai peto e fa solo moni le manu malo John Packer ile se sengo fai unga a Famasino o Kauyaza ma Packer sa fuso ile fusi e to lua Famasino sta aven manu malo ia Packer ai Famasino no tolu sa avel manu malo ia Kauyaza ino fitau ile to lua le fusi ale WBA o Shana o lo avano o tisi atu ia ali president ale WBA Philin Marsh e talo sanga ia e to ilo le ata video le fusuanga pa ia to e fuli le pai unga e pe fola fola ile se manu malo pa ia tapa se fusuanga e to faia ta fadi ai ali o Famasino to lua ia aden fatu ele ai sona tau le leia e vei mo Famasino le WBA ma ele o petau i mo se Famasino le WBA i se fuso anga tele ma le isi Famasino ia Joshua ni eka i lona filfili o se Famasino o se mea tarie iai a wai na o le lua fuso anga fa professor sa Famasino ai ma le isi o le uso le tama fuso ni sila David ni eka le pu le lupa soli ai la uri Joseph Packer le uso John Packer Fadi ali, se fai unga o matua fai tu au. Ai ona tama nei, ya ona tama fusi a David Inca o le astepu tono le mai, fai unga le vasto nei au kilani, le tiro le siava no e fusuai, le champine ro langi le au panga cruiserweight. Oni ika ilus mai vitu sanga sa mahan malo le pine a meri tano ngoli mbeka waiva na fusu panga fa professor le fai ina, o le a fusu ma Tommy Cabensi, o Amerika le o tosu tasi ana fusu anga valu fai ina tasi li tusa. Cabensi sa vave na wina mai su tulanga ia Blake Cabarello o Australia le sa mu mo fata o te fusu manika petai apa maunia le tu fio fola pasaina onika o se tama fusu mo more o lango ye lu pesori ai la ri Joseph Packer e fala telino na fusu anga e tasili ngolo til ye nika e biona ye fadi ai li proti i lona langona o le tamba pito silia tule ona le leila o pangore cruiserweight le rolangi chai o petai o petea lo umia champine lo langi le IPF le mana o fia posto mo le tau ia uma o champine le apanga o champine o WBO o lo umia Chris Billum Smith o enganani o le fuso le WBA o lo umia Gilberto Ramirez o Mexico te tasio ne fusi o lo tilo fo ia inika o petea o fatulunga ina o le topo le apanga e na le tolu na fuso anga o faia telu mai le fuso anga tele sta faia Saudi Arabia ili siria malilua tau sanga o tona ile sa i toi umia ile IPF. Ai wa fali nika, o le nei tuli mano le kelope, o le a lea ma se mea fia pe a fai se la fuso anga mo petaya. E pio na te toa ia ile la tau kilo, pana tuli manu lea, a walo i umia, le isi champini, o le lalolangi. Kala nao ne only, anga le leisi, tau si le fel funny, soi fuia. Baby, lobaki! Hey, hey! Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Katalo whātua le tala nei le tau mo le so mo le aso atai ao. Winga le tau mo le so e au oa e le te lo taimi e maa masa vili angi mai. Ma e whaalongo ina le sau e angi malu mai i le awa uli. O le vevela o lo whaamauina mo le so e se full fitu tikeri le malosi ma le malu lu e valu tikeri. O le angoto i fo le la le se full minute te ai le tula e ono i le afiafia nei. Mo le aso atai au e tele ina awa o le aso e whaatupula i le malosi o savili mai mātui sisi fo le atu nuu a o le iosoa ele la i le tai au atai au. O le vevela o lo whaamauina se full valu tikeri le malosi ma lona malu lu se full tasi tikeri. O le aosoa ele la i le toe tosu fitu minute le tula fitu i le tai au atai au ma le angoto i fo le la i le se furtasi minute te ai le tula e ono i le afiafi. O lau tala na o le tau mo le so ma le aso atai au.
Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tula e whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Vani e toloa ma le toi langina o le whantunga mai engal malamana te nari tautua tau. Ia si o va lele o mai lau va lele ne ia o li po lau pasi, ia po lau taxi, ia po lau ta la le ngol ka vole voile le Tesla. O mai lau Tesla le ia o li le anu springsing. Ia ai hanu le me ta o le eltis. Ia talo si o le daimban wiam so longa le leia fuanga o le fo ia su tofi. Te ento le sunga ia se uli mulau leifi mo a tātou tala. E pe o rea whaafunga pa iai. E a whaina e misia au te pole o le am whailea o na toi mawātu a tātou tala. I le reifo ia wauli ole a so tofi. I le tau le lua e pe o na masani iai. Ia e afu. E le tātou whaatong lena sauri e tikipitai. Ia ua le avro mai a stasi foi o nanga a wa le fa la lo ina ma le fa ma tu mai foi o le la tu tua ia se taimi o na ta tu tu foi tu le ia ai o le tu foi ta tu nei le tala le o le fa me le tala e se tama a bo se li na fa pe le ona u dan tu le fa mai le fia nafi ina ua ia afia ia pe ua fa o i stangata ia manu anga I le pitono o leo Clendon Park I auki lani sautanei. Pe tusan lea o le afoliva I le poa na po. O manuanga na maua e lea li I na maua mai I le whaonga ina o senaifi.
i le paka lea o Glendon Park. Ia, o le talai whapea mai. E le oni manu anga fo i le tū ngā pe o no mau wai le soifua. Ai peitai, o se manu anga o le wha maonia na a fia. Ia ona oni manu anga na wha o ngaina. Ia se dei fi se tūlou le wha funga anga le tunu. Na wina antu ia le ria le i le whalama i le fia nafi. Ia mai le i maua antu e leo nisi tangata. I le pakale pe o na outa. Mua. A whai o nei te si la fia pe na e iai le paka i le pōle ana pō. A Foriva, Glendon Park, i nei manurewa, i nei au kilani sabta. Ia, whaapsota i wholeru merana le ofiso leo, o le tasi o lima. Tasi o lima, soli. Ia, o le watanto o ai mei au paka sole le awa, le ai tutupua yani whaafitau. Au mai antu fo i le tae ona leila. Ia po le fia nafi, ia, o le na saule le whaamutalanga. E le tangata lea na whaapea. Ona maualo na tino maliu. I se taawale na mu. I nā i le antu wai kato. Pe umala vo le tae ona li la. Ia po le whiwhoi a nafi. Au no fōla ma uma fōfō ti ma le te leo isi whaala wala ve i tu lai mai. I le nei vai tau o le soifua ngolo o tau soifua ma o tātou o lai. Soli. Po i se alangi vai ka. Ngā le le ua ngea. Ia. Tupu mai le pēwhea. Tupu mai le whaala ve lawe. Lave vea atu ta vale. Ia wha o lima. I whana witi. Ioi. Tele o tamaiti. O leo lo ta wamai. Mai se lava nei alo toto ia ili atu. Ole tau sanga o le lantou mātutua. E makua ai whasi wha mo alava e o lantou tama. Ia po i lantou whaorowa. Ia i lantou. Ia ole afore i warpo. Te mina o le van tātou mālolo. Ia i fo ni se fie faile me leo le fa malo stino. Ia pe sa vali foi le meni o paka. I to inga te mi o le po. E ia o ia malo ilo. E le ise me o le tanto no fo popole ai fu. I no fuanga o le foi mai. O no fuanga fai tele me fai na lu Jesus tangata. Ia tanto tele mai lo foi po le ale ma fuanga. Wa lai ona fai ele ni tangata. Ia le ni foi nga yo inga il po na po. Ai foi malisili potile na sawana le la le taiao. O le tangata, o le tama mai Amerika. E ta ano le ta longa na le jiu-jitsu. Ia o le ka longa ngā pi se kalake arua koi malima arua toi mawai. Ia, whamaila. A opu e puea ngā ka fu ile le tai o ile. Whaasanga lea ngā i o ile wafu. A whame wake ia le maanga wā korka ngā kailonga pāku. Whamai e maanga wā kurka ngā ka fui lele pi Pe ue wha alongo se i kure mele ku mai i o kua i le po. Ngā unga na mana wā tole tangata. Whai a kulo i anteia. Soli. O le wha pālangi i le samo. Whamai. Au mai sa ukupe. Ioi. E manatua. O raka ngā karangi. O raka ngā champingi i ka alonga leo tau antu. O le jiu-jitsu. O le mea la tate, fui le tate whaanoa noa i le whaamtala ngaltama. O le kamala wa koe o i Prague. O le halu i o i lana tālonga le whai i o i le antu Europa. E whabila na whaamtalanga. Na ta moe e se mai male no fuanga le ana tupu i le mea lea. Ona ele i mana o fo i le. E tupu se pewhea. Whamei na whai antu i tanganta i o lantu au tafa. I ona au tafa. E mawhainga vili a kua leo leo. E mawhainga vili a kua leo leo. E mawhaina an tau sosoani me le tangata lea. Whamiola na ia vai e le tangata. E lua me ye. A le wha le tonu le mawhauwha. O longo winga makua o wale leanga whaia. Ioi. Ia re kele meo le isa le wai i tonu ia entantou nei au ki lani le nei vaita. Ia matu tonu ni usi lema le tele o antunu o le Pasifika ma le lalulangi ato. Ia. Pamailan tala stam. Tambo elo. Wale wha ki ngoa ankaraki. A walu lo male anto fuilili. Na tele mana o tupu se mei ante. Mai na na tau atu la vai le foi to o se tasi o fale tali malo. Ve alo i ko. E al wantu fuilai tonu ina. E fai antu tangata la e mo mi se soso. Ai le ama se singa soso ngia kuiai. Nga paule soso ngi nga fai kanga. O le pu o le videos kamala ka fili male ula leila. E va ila elementu ngā lua kulo leo ka malo la e whai e kua la kuling.
Fai lo mala ka manga le loka fo le pi e loka la lo lewa. Ia vi fo ma vai ma ko i loka i ma vai. Ia o ka ko ka ma vui la lenga fa fe skamale. Ia ua ma kwa ka ule me fainga banga. Wa mantu. Ka ur ka alo ka alo le. Ia o ka shopping i lola. Ia le me te fa fitai. Ele sina ma le soifu. Ai si tanto wa i le mele wo i le la langi o tanto. E ka ngia kuranga kan mo le fia o la mo le fia mo le soswan. Ai mo ka ngor ke fongi pu ele video. Ele i loka ina ele o leo si tama lea mai o i Amerika. O la ana tu unga ia. A wai ele fa punga fo ele le mem faina e fai. Pe an want to se tau fa o ni manuanga. Ia te oi. Ele mea e tau o le self defense. Pe o le pui lava e oi. Pe a fai ke loe ke nga fakia. Vai. Mua, alu male antol tam. Wa fiu fa yan tu tangata yana na yona outaf. Vili aku leo. Pe fa akali fo leo mai ka fiu ka kali. Ma kwa le ai ma se so. No fo mo ma fo. Soli. Fi e pe anga yangi ka mi ki sha mo ai. O longo inga ele se me fa pe ngai ku. Yo. Fa yan ko i fo. Ya ai nga me tup. Ia e toi ti mantai leo penga. Ia a whaifu ke fie ke savali le po. Ia nga, Glendon Park le na. A whaina mai ele nari. I le po ana po. Ai le ai ia ma se mea. O le ale ngā whainga fu. E se lo le fie le to i ngā mele. Whai mai, e kaunga ka ko ngofo i e mama. Le nga wale sa nga le mu. Seli. Se le ngā mea. Ia le stala na utamba mai Amerika le na whai. Ia, wafiu whaatani e whaatani leo leo. Ia, o te leo pena wala au se si leo po inga vidia leo. Wa le na mai ina ua whaatala no ina e le TV tasi le tae ona leila. O le tali mai la utamana i oi Prague o i Europa. Ia, whamelantala, wa i meli atu leo ia njei. E awa le pot, o le mentau. I o le se i whali suenga. Po le mea le tangata le na aluan tue whaafewhenga ia misa kupe. Mua, e iei se wha le tonu o le mawhau. Lua, makua i o valenga fai. Neu, ia malele misi o le mele o le okiso le ngi vainka. Ka fie ka fion lai. Maka uki ai. Luas voluman le fitu minute. O te ai nei ia leitu la etas. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Bevela Oya we, ole malawatili, aweta fefe, fai malino a esese, kung sal kasi vai sa wiki kuilo of mumu ila, se vai muli uni fa fo foi folinga o winga mau ke unga le wakele aita. Vai singa o sawa koi kiki palawa au ke poleila ko kala vali o upu soa ku urunga le ai lo ai e kele ke a paila yelo o fuila sa simpali lo fuka le la fakia toya le kam kakia oya we ole malawatili Signorita, o fui la facelo mai foi la siva se ki mai lo fica sa o eleila maua mai lipo kisi ai ele malo pipo kanga me sali lo le o kau fa kilo le ala o meat I know ya po when them I do it because I do it for my I do it because I can Imaka ukia miang faya kali kong ya ibaya le lego e kubleya ele lo mai eta senda kasi lava o ya wa e umalo po when them ko so o ai po when them Michael Jackson malanga manguki down to the 1 2 3 oh yeah way
Ole malawatele, ole malawatele. Aweta fefe, fai malino aesese, oyawe, ole malawatele, aweta fefe, fai malino aesese, oyawe, ole malawatele, aweta fefe, fai malino aesese. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Monroe mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui pui o le fa na witi o tui pui le COVID is full river mo I la tau is full on tau sanga malunga atu fa Pierre ma tui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so va no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Monroe e taftafane o le falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau, Bevala Aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mole Shine Dental. Mga umia se maafa mga kosyuk kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima afere kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhila e te whaitatu e tunu, nei whaitai au matango fia ua whua I mai ele tua, o se whapoponga whoile nei o le pol kalame le areto o le ola mo oile nei tai au. I le roma e fitu rono whai upe luas fulwha, ma le luas fulima e whapea, a we o au le tangata malaia, o ai se la vea I a te au, ai le tino o le neioti, whai upe luas fulima, o te whawhetai I le tua, a wā o Yesu Keriso lo tātou ali. O le upu mo o il tai au nei whapea, e le mawhai ona e la veai I a te oe. Aisea, e ke mo mia, e le mawhai ona e la veai oe I a te oe, e te mo mia le whaola. Aisea, ona o oe ma ulitala tu speia o tangata malaia. E malaia ona na whanau mai ta ua maleanga sala. E ele tusi salamu ola mta upelima sfultasi tusi longa lava mamanino a tele lava nisi mau ola o yai le vaenga le nei tala ta vita mta upelima sfultasi fa upelima o tusi salamu fa pe fa uta na fa na wa u malea mioleanga na o yai fo ile manava o lo tina maleanga sala e fa tau ile tulanga fo ile na turanga sala o le tangata na pasi mai lava ya atamu tusa mal tusi fo le roma lam ta pelima fa fululua wa nga sala ma oti tangata uma ona wa nga sala le ulua tangata wo o mai ile oti ile lalolangi uma so olo ta uma yaila le tulanga pangatia o itato wa faina itato uma a faina oe
a whaina foi mau, ina ua e whanau mai le lalolangi, le nei. O le whaamaunianga, e whaamaunia i mea tātou te whaia i aso, o a tātou filfilinga. Ma fau foi lai au filfilinga, e le ai se tausanga, po se masina, po se vai aso, e mawhai ona sa o noa ai, oe, ato atoa lo lelei, ma lo se lau pesene. Awa e mafau nei, i au filfilinga, e tele taimi, tātou te filfili ai e pepelo. Wa ise kai mua e pepelo ai. O anga whenga ngaka i lau pepelo. E ia se fasi pepelo e te toe i lo wolanga. Nga oi, whaitala, vai. E kupu umalawa yu kako wolanga mea whapena o le wha maualunga. E ise kai mi whapenga, a kongi whapea mai. Ai, sea. O le loto leanga. E ise kai mua e loko leanga. Pea i le ai. Nga oe ke malam la le lau pela wisi ai ke le whapea ku ke ioi mai ai whalongolongo mai me peise me ke wha maualunga. Loto leanga, ita whaatino, ita nana, tu ina nau i te tonu, ke rei whakingoa e ke tu ina naunga i lo mawhau, manatu whaapito, selfishness. Ua e ingi me whapenga oi aki oi, a kongu whapea, oi, sao, e ia ngai, so, ngā mea uma, ele ia awa o ina i tātou, ka kongi pepelo, ele ia o inga foi tātou, ka koke kaukuai. E o ko meki lama, e te ola mai, e ki whapena. E le isi a onga kakua, pe oe a onga linga oi, ia pe oe a onga i pepelo, ia pe oe a onga ina ia loto leanga, pe oe a onga ina ia whamaualunga. E kau o kakua a o isi me, au kamanga, e o ko meki ngai ola mea ma oe. O le whamaunianga na whai mai tāwita, sa o manawa o lo tina maleanga sala. Ile upu whapertani la ia mai ina ua fominga. Ile aso nga fuko a foma ya mai sa ia maleanga sala ile manawa o lo tina. Au kere isau. Ua ele a aisea o le nā turanga sala. E whamaungia la i mea sa o lau ina tunei ile tae au le nei. So le mafuanga le a ai tu sina pau le whae umta upe fitu i se alanga paulo ila na upu whai mai. A we a unei le tangata angasala, mai a tangata malaia. O ai se lavea i mai, le nei tino oti. O lo kaukala e whaitau le context, po le si o mangon mta upe fitu, i le whete nai, o le tūla fono le tuanga o mai tai ai tangata, ai umai fonga. E kele le ngā lalo le kangaka, i le angasala. E kau mwhai kausi le tūla fongo, ai e ele e lea lo na natura, e mafua ai o ngā pau. O le mela le whai mai po, o ke thiu kau mwhai. Kau mawhai la ua me kong, ai o vai, ai sea, o lo ngā kula. Ele o au, a o le nature anga sala na whanau me mau. Always lava, o ki whaia ingai. Le la whai mai lopo, a wea unge, le tangata malaia. O ai la se la wea i mai, ai koe kali a whai mai. Ai whawhitai i le tua, ona o Yesu ke riso lo tātou wali. O le la, o le upu mo oe. E le mawhai oe, o ngā la wea ai oe, i sawa mio tonu. O oe o le tangata elea, o a o le tangata palapala, e ke mo mia le amio tonu a le tua o ke riso Yesu, e fia mai ai le tua, mata ua amio tonu ina i tātou. Yesu whawhitai la ua amio tonu ona o Yesu, ua ea ta ua amio tonu ina ai mātou, whamanuia lo watunu ona lo swafa Yesu. Amen. Oh
langa mai maunga le ufai pese me totisi papaloa sina monga e tau luantu ile polokalame o le areto o le ola le dikfo i vahenga o le awauli mo le antulanga ngā whaafutai le sunga ia pasta la whae le kopa mo le tātou polokalame o le areto o le ola wa fo ia lo tātou ola wha le nganga o sina wha manatu mo i tātou au whianga i mga wenga tiutia ma whaiva lo filima le dia awauli o le aso tofi. Toi se fulu malavalu milu te ona tāleo leitu la afu. E lua i tāfu le lua le reia woli e toi whaafonga i se whaapoponga tala I vai whanua mai le sunga ia se Yuli umalau leif. E tolu sfulu a whetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whisoswani ai le tonga tau le sui whanga wai e nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina ia so whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le se. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le ovaru se lau tolu wha lua tolu. Sekia Digicel. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whaamama, whaangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. When you shake up, the radio show, lua lua mai, my shake mai, radio show, tasi mai, batolo, radio Samoa. Sfulu male onu medu telo toan tale le tulai luo ni sire fa silanga le tonu mai le tanto ofisa a wala vale longo puili o lo topa ia ma lo o to malu o le tanto fa linga mua o le fa linga le mai le team no excuse zumba Jalo fa Samoa ma le tola tanto zumba le team no excuse e ya so tofi tasi pe ona masia I le OMAC pole o tara Music Art Center I le tolanga whaataui o Tara I le afoleono I le fiafi sumai tātou fiafia ma wha malo si tino whaatasi a wale tātou soifua manolo ina e maua le tātou Team No Excuse I le tuantusi o le ono pa se lau Eleander Crescent I o Tara O le isi an tātou whaalinga o le vau filifili ma le songa. A wade ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili, e mau ai whaalupenga o Samoa I si sifo tutuila ma manua, o nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le matafa I o le matai le whainga o whaalawalawe, e pei o whaai poiponga ma liu o le o siusinga o ainga, whesila whainga o Paulo o si whaaloalo, whaalanginga o e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaalo longa. E na o le fitu se fulu tāla le tau, na o le ofisa fo o le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Manukau, e maua tuai sau lo minga. Morisi whaamtalanga, wala mai le tātou ofisa, I le lua ono lua tasi lima I watolu, lua ono lua tasi lima I watolu, e pe teanga I saola vai lunga o le pengata whailangi o le Shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisa oka a le o le tusi o le vau filifili o le tusi o le songa. O le whaalinga lo na tolu mai le mautanga le skopa tama matene tuaina o tawina I le kolisi o Samoa I totonu o New Zealand. O le ato toia sa o le vau filifili I au pa ia sau ngata Samoa o oe o le fue lavlave a o le antoro ua uma o na tofi tulo lava. A e whaasi na tonu le rei whaasalalunga I woma pa anga uma le skopa I New Zealand. Ina ia tātou a wai le tātou tausala ua tāpereina a wase se leni e whaatino ai ngā luenga le tātou skopa I le rei tausanga. O le rei wha moe o le a whaia le astona I nei aso se fulu ma le whao se tema I le whai le fiafi I le mautau Samoa I Mangele. Su mai matala mai au tātou fia whaatasi lea fiafi ma whailo iai ma wō ma paanga a mai le kolisi o Samoa ua lewa aso e le ma futa
mo nisi whaamtalanga whaapso te iane i ale tātou komiti i numera ia o le olu atasi 5-3-5 olu atasi 5-3-5 po le olu atasi 1-3-5 olu atasi 1-3-5 mo nisi whaamtalanga. O le isi whaasilasilanga mai le ainga sa le asi nu sai sa sina. E whaatolo wantu i lau whaafunga Samoa. A o le rei whaasilasilanga e whaasino tonu lea i suli mawheoi a oni paolo maringa whae maluai le rei ainga sa le asi nu sai i sa sina. O le awhaiela tātou lotu whaavitai i le astona i nei asos fulmar whao se tema i le tuantusi o le valu tolu e o i le valu lima Church Street i Onehanga. E te talo atuai malanganga mawalalo e awhio mai, tātou te mafuta whaatasi i le aso, wha mole mole mana tua mai lau whainga taulanga, ma sau plate ma i lea lavaso. Morisi whaamtalanga, whaafso te mai, ia le sunga ia pasta no ua lunga le asi se mamtafa, i le olu atasi o luaiva, lua tasi, sorry, seiko ya lua kukasiana, olu atasi o luaiva, lua tasi lua valu. O le olu atasi, olu aiva, lua tasi lua valu. Pe whaafso taifo, ia le sunga ia le asi, vitale whaatonu, i le olu atasi, lua whali mawha ono no lua. Olu atasi, lua whali mawha ono no lua whaaftai. O leisi a tātou whaasilsilanga mai le mawtanga sale au mua au kilani New Zealand. I le awa ma le whaaloalo e wala au atuai i alo matama whanau a sale au mua o loo alalama papa au i au kilani nei. O le awhaia le tātou whilo inga i le astona i nei a wā le tātou i ngā whono sa iai le masina na se ima vai atu nei. O le asos fulma le whao se tema i le Julai lua i le awauli e whaia lea i le Te Puke Community Centre i le Luse Fulu Newbury Street i Otara. Le tuanga le lei te atu i ailo tau soifua maleola i le aso ua ta ua ilunga. Wha mole mana tua mailau plate ma a wale tātou wha malo singa o le awauli pe a mai a le tātou whono e tālo sanga atu foi e tau sisia le tātou taimi. Morisi whaamtalanga, whaamso tai mai, ia le tai whono i le olu atasi o waluwha, lua o ono waluwha. Olu atasi o waluwha, lua o ono waluwha. Po le olua o whantasi tolu, tasi fitu tasi. Olua o whantasi tolu, tasi fitu tasi. Whaamtai, o lo seinia lau a whono male mafutanga a sale au mua. O le whaalinga mai le tumalonga ngai whamaunga numera tolu, e au fiai a fio anga o whangai e sa sina le tui ma opo. I le afio a inga sa tupua, a inga sa mali toa, ma le mamalu i le whale tolu, a fifio a inga o mawaenga, ala la tai la vitalenga pa o, ma le whale lima o sa ese. So e whaamara tuantu le tātou whontanga i le stona i neia sos fulu ma le whao September i le Oats Club i Otahuhu i le Julai tolu i le awauli. Morisi whaamtalanga whaapso tai polanta i whao September i le olu atasi o valutasi lua limalua o fitu. Olu atasi o valutasi lua limalua o fitu whaaftai. O le whaalinga mai le mawtanga alotofanga i Alibata. O le awhaia le tātou whontanga i le aso sa nei le aso se fuluma le 5 o September i le Julai tolu i le awhiafi i le nofuanga masani. Ua mana o mia mai o tau e le pālemia i se mata upu tāua. Whaaftai whaafsotai i antawa nuu i le lua fituiva o lua tasiono. Lua fituiva o lua tasiono e te wala au iai mō nisi whaamatalanga. O le whaalinga ma le awhioanga o matautu le whanga. E whaamaratuantu i le paia o le tātou nuu o lo a whiomalala i au kila nei.
Ia le tātou whilo inga i le asto nei nei aso se fulu ma le whao se tema i le se fulu ma le tasi i le tai au i le hola le PIC i Manukau. E whaatau nuu le mea e tasi iai le tō whai swafa usua lii ma sa le ali. A whai o oio se matai sa li poilau nofo i matautu o le malalai o le toto sa wha maruia iai lo tātou nuu ia fio mai. Ia awane ngalo a fia siona vau mo nisi wha mtalanga wala au le olu a tasi olu ono fitu o i wafa. Olu a tasi olu ono fitu o i wafa. Wha mtaiolo o seinia e le fionga le tei fono ia le malu sa eni male komiti. Tātou se Andrew Lacey a tātou wha silanga mai le mafutanga a le fionga o vaie e sa fanta. I le awa ma le wha alon tele e te tau wai e wha sila antuai le mafutanga a alo matama whanau o le rinu o vaie e sa fanta e wha pēa. O le awhai le tātou mafutanga e masaniai i le astona i nei aso se fulu ma le whao se tema i le intulai tasi le awoli i le nofanga masani i le lawa o lutu ia mga mau for Lineri Place i Mangele tua tusi for Lineri Place i Mangele e te tala o toailo i lo tātou nuu e a fio matala au mai ia awale tātou mafutanga ma whiro iai i le aso pe au li atu i le lofa malanga le lei o le tua monisi wha mtalanga wha apsotai ia le olu a tasi o iwa 5 valu olu a tasi o iwa 5 valu wha mtaiolo sainia e le laulaua fono le mafutanga a le fioanga voie e i au kilani nei. O le whaalinga mai mō matua uma o le masina vaaia i Sutton Park School. O le anto toia upa ia ma malu Samoa ona o upa ia ua uma ona tofi. Ai whaasitila antu i le awa tele ma le whaalolo i tawai. O le awhaia le tātou fono i le aso tofi aso se fululua o setema lona winga o le so i le afa o le wha i le awhiawhine i le aonga. E talo sangantu i le loto mawalalo e mo o mialo awai ona e tāua tele le nei fono tanga. Whaamruia le tua i whiau mga aluenga o le nei aso whaamtele o lo seinia le sunga ia misne mia ma le mamalu i whai a onga o le masina vaaia i Sutton Park School. Mai le fioanga o Mangiangi e toi wha sisilan tumalanga wha alualo yalo matama whana uma a le fioanga o Mangiangi o lo alana mapapa au i ni usilanei. O le antoi whaiala tātou whiloa inga i le aso luase fulumale lua o setema o le aso sa lea i le tu la e 5 i le fiafi e toi tala noa i na aima wha mautu tāpenanga mo le wha moe ua tonu e wha taunuina i le aso luase fulumale valu lava o le neima sina o setema e whaia le whiloa inga i le valu Our Street i Otahu i le Otahu Rugby Club Hall e tā wa te lelo awai mai i le nei whiloa inga. Monisi whaamtalanga, whaapsotai le olua tasi lua ono tolu lua o. Olua tasi lua ono tolu lua o. Po le olua tasi lua valufitu o lua. Olua tasi lua valufitu o lua. Male whaalalava whaafetai. Male tātou whaalinga mulibuli ma futanga sawa inaia pese whea ma neia le lua a inga wheano whani. I le awa male whaanoalo e whaasilasila antuai i suli uma o le ma futanga sawa inaia pese whea ma neia le lua a inga wheano whangi i santui antua i savai. Mo suli uma o lo au mau i so si tua o au te aronei. O le awhia le tātou ma futanga i le aso lua se fuluma le tasi o se tema whaia lea i le tolu A
Wairere Avenue i Mount Albert ia po le Senior Citizens Hall e a matoina i le afa tonu o le se fulu ma le lua e o le sa wai i ma le whaupunga e matua ma ai a le afa le se fulu ma le lua o lono winga e le matatupa ia mai le whaatalia fo ia o e le a matalia o le wha moe moe mana tua mai lau la funga masani tātou whilo iai i lea aso ato whaina whawhitai o lo o sainia e le tai fono male lau lau. O nisi dao tātou whaalinga lau taunu mai whamalulu atu ia pe awhi fo iwa iese e whaamtalanga ia po se swafa fo iwa le sa o le tau inantu ia o le tau mawhaia tu lava ina ia longa pui ali i lo utau pa ia ma lo o utau mamalu. Toi tolu minute o na tāle o le lua tāle lua tāla i vai whanua mai a se yoli. Uso, mai o aure wo sengo wefa. Angi mai le savili, i le tui matu, fa alongo ina, ona malu. A o fa atali, i le fa atali pasi, le taimi, e mana vai oi hani. Ua te a ole ono, ua na olo unofo ma le popole o si o uloto vili lau telefoni po ua e mana ai tali ele fa atau vai fala ua solo le falute ua malo si le tupe o fea e a le alofa ilo tau tonga ua manu malo whaao sola o whea e lea lofa moni se ia o i leo ti ua sui ai lo tau fi se ne wefa toe fo i mai e wha tau ta whamu vai tupe mawa e te sa o lo toai tau vai fala ua o valo leanga tasi la upaanga la petimu e fa tau a apa inu o panko ma ufi fa alifu e tau si ai la ufana ma o si o ua a olea ua e tau anau e te whea lua i solo pei o e se tia polo vai lo isu e whai ma solo ua solo le falute ua malo si le tupe o whea e a lea lofa i lo tau tonga ua manu malo whaao sosoga o whea e a lea famoni se ia o i leo ti ua sui ai lo tau fi se ne wefa toe fo i mai e wha atau ta whamu vai tupe mawa e te sa o lo toai o whea e a lea lo famoni se ia o i leo ti ua sui ai lo tau fi se ne wefa toe fo i mai e wha atau ta whamu vai tupe mawa e te sa o lo toai Alo for mo le on sa ia fa talo fa po ile ne o li ta po inga le tino tala ni mo le tio sa mo ile ne tula le aso tala tamua ka vale malo tu pe faalu mo tunga te sa faalu tia mai sa wanga wana to singa fai feo pa akele ma misionari fai me ma tunga te mai ti wala fo i mai Pasifika ma talonga talia tu pusale sa le fusi fa malo lo mai le black ferns fo mai faalu tia ino nei tala Ora akaba le malo i tupe faalu uma mo tanga sa faula tia mai sa wanga tau singa le malo e awa ia i sauninga mo fato senga o levo na fato tali ai
O risi sa whaola tia mai nei sa wanga sa mi sia se langolango le malo e awa e tuai. Mo wino le li poti al komisio su enga le malo le Royal Commission a for Siena. O le tai o wha mapoponga le tamatai Minister Erica Stanford. Mo i whaalia, o tawa tele le malo le whai o le mea sao. Ma le whaato e senga ia le leo na whaata moe. Toi te tongi tupe whaalu tangata sa whaola tia ma tautua langolango ia ava noa. O le asolusul whai ulai, sa whola si aile li poti whai uma ile la tele ono tau sanga o le loilonga le komisi sue le parlemene. Ma mai o ai sa wanga sa whai ale vao le awhai sa launi ma spulu ma le luaga smariba. Lea sa maa wai o se matanga i le tunu. Sa la ngai le aulangolango mo ila tau sa whaola tia i atu lunga. I le tō telo ila tau sa le iloa e yeni pepatala o lopo vouchers. E whao ngai malangai i Wellingtone mo le wha matuino le li poti. Ai sa whaalia Stanford. Sana na telefon si ai no le poti. E au no le mo se taimi sa la to mo mo se fato e senga. Leo le afa ia le pale mia ile asa suma le 2 November. Ma ia tawai o se le sona wala to o ina mai ai ile fale tono. Ta fa ma ni Stanford ile pi le jole ni stock said p. O le tautalanga le pale mia o le afa sala lo ina tu sa o ino fonga o mo le tono le tuno. O no le utu le taimi o ava no ile pale mene. O nei fa singa mo ila to sa fa o tia fa longolongo ai. Ile fato isenga o le awhaia e le Dewdrop Events Center iau kilani, Shed 6 i Wellingtone, ma le nofanga le Town Hall i Calais Stete. O ila tau sa whaolatia, o wala aulia ne le staras o lato fi awai, ile fato isenga le parmene, ai po le awai i nofanga tula lata i meo wha amautuai, wa te sei masi tangata, langolango, i to tasi. O le matanga luenga fau wa whaavaina e tau pia le telo peu ia inga e re tala whea ngai e whaia tono o ofisa. Ale marole a, wala tu whaalu le siria ma le whaasela ua whita la, i konga kalake i le tono o le ona masina. O le pāti ale actors a ta ua le matanga luenga fau o tu la pono po le Ministry of Regulation. O lu manai le whai ngā palo tu sanga tonu wai. O tama wai lea le whaavaina o le matanga luenga le taino peu tana inga, ane whai ngā malo so whatasi. O le matanga luenga fau sa whaavaina le ona masina o mawai. Masui ai le komisi ale Productivity Commission ma whaalu ai le whaste lau se pulu afe se lau limas futala i kone kalake. O le fwoi numera sa whaamauni e taimi o tali ma fasili o tali fasili kistisia i tono le parlemene e le whai pule le Greens Francisco Hernandez. Le sa ta uai e matuai winga ese. Ma ia tua ia ile malo le whangu kukulua. Ona tautua so i fua malo lo. Ina mamatanga rua ngā malo ua sasa i lalo. Ina malo si o tupe tipi ana malo. O le lato matanga rua ngā whapere pere. Pea se mea o la tausi. O sa sa ia ile oa. O lea tala ua manua e ile mai. Ai ona wha ai loa ini whai numera. O lo tutongi e lea matanga rua ngā fau. Ia wha tūla ngāno tutongi e tangata whai ngā rua ngā istilia male. Se lau limas fumuafe tala i tausanga i lana o whai ngā rua. Mai ole ai wana e foi i whawhai ngāra ngaina o le iwa sfulu tangata. O le minister mo mor kabinet ale pāti le National ma se pai pisnisi Ozzy Malcolm ua maliu le ni marsu whao tu sanga. Sa mo whirwhiri o se pai pule mo le i tumalo Eden ele a whaiv sa lau whits ma le lima. Ma whatoi la loe le sui tau vale sa muriane a vea ma palemia Mike Moore. O Malcolm o stangata malo stele la nangarango mo le palemia o le National ina nā vai taimi le asa pai Sir Robert Muldoon. Ma si ti ailo na tūlanga o le whailau tusa le palemene i le a whaivsalau Fitzpalu ma sauwha ia i le kabineta i le a whaivsalau Varsutasi. Sa whirwhiria ma minister o whemalanga inga i le tausanga le a whaivsalau Varsutasi ma ia whaamaoni ai visa lau laka pia Springboks Africa saute malanga ma ia New Zealand. Le sa mafua i te matautia ma whaivesia inga di tono New Zealand o no whainga whae malanu i Africa saute. I le rominga le New York Times i Amerika, o lo au ili di aile tūlanga i le kāle sia kākoriko e pēna tā wai, o le whaafanua fōmo whai te au pākele e iei whawhi tauri, o le whaalafi o i lato i motu tūma mao le Pasifika. Geographic solution to problematic priests, hiding them on remote Pacific Islands. O lo tā wai, o te ala anga o sa wanga ia me o whaarungari e whai e te maite niso whai te au pākele le kākoriko. Ma le au walo le au inato i lato i pūre anga fau e au noa le ma le fō i o le whawhita auri. O lo matua i wha mauma wina le lei mo le whaitau se pulu ma se furu to sanga. Ai o le tala muli muli nei, e tūla la talea i meo lo tātou wha mautua i le nei tūla rangi i le Pasifika.
ile tusi ai o fai fe au le kakoriko ai pole au missionare e tua ia le fai o sawanga ia mionga fa ungari tamaiti wa au ina mai ile Pasifika o nisi sa fa o wai ona fai nei sawanga i se tangata sa pia poi o le litu stala tuma o tini sila Peter Mackenzie ta ia ulua ili po tia le tala le rominga le New York Times ma le vaengo le ripoti ale The Detail o ia fa matala ina se fa so longa fa o ngā le Pasifika o se no whanga, e la whai mai e tanga te tua ia inei sa wanga, mai o lava fwoi whai te awa whasaleina. O lana li poti o lo kawa inai mata upu te marolo e tosu man wha, mai New Zealand nei, Australia, Amerika ma Peritania. Ma i lea whai numera o le sumaritolu, wa i loa, sa waina i lea taimi sa pisu iai no whanga e avi iai. Mai o se whate te inga lea, o le mea peo na whaali ai a Mackenzie, wa i loa ai o se whawhanua o le for geographic cure, o se fa se ia yo ila tu e foi nei sa wanga e alo fi ai le va ilina e le tu la fono tu si ai Mackenzie o se fo le tu maule fa fi tau te ia i manei te malo lo e alo fi ai le tu la fono e ni se le nei e pona ia ta wai o lo i loa ia le to tele o fai au pa ke le pesiti ai solo ma ile palisi pe a ia li mai ni tu inga fa sanga ia la to Mariso nei fai pe au se pesiti ai solo to no New Zealand to no America to no Australia mai one ai ina lafua ia tu motu o le Pasifika. E talonga tu pusale so Peritania sa pomoina ni fusipo hack bombed. Mai le ora kapio tamata ile Blackburns and sina le sounding and about so le ainga tu pui Buckingham Palace. Wingi power ma le champini le por rolangi Asia leti inga. Sa fesile tu pu mo se fusi ina o fa felo ia matalia fifia ia sa esa. So ne mai si te no le austa fusi to tele le tupu. E pena malia na maria ia salesta. O ia falia i wola pleno ia li skalamu. Mulmuliane ave fa malo salesta le au mai fa pita ia le ava no felo ia le Blackburn. Ma mo se fusi ma fa na fana mai to telo ila to. Ma se fa malo longa tele le moia. O le society alo le Blackburn ma le rosta mo mo engelani. Li puti ai lo minga ale the Daily Express. Sao foi nai foi tu pusa lese si tulanga ile masania ile tulanga o ye nailona soi fo maroloina ai alongo ai ile Blackburns te wifi tununga fo mai o le mo fa na malanga mai New Zealand awanga i mai ile tulanga ya ile awa ya telefonu tanga ta yulo malo ta plenga i Samoa wala na si singa i Australia ile masina fo o fa ya ongo fa pelenga ma le pule fa ba tu au kiloni nei fa ma an ali o ye falia o le champini le upanga le cruiserweight a 50 ya Arriveretti Gauyaza sa nga o ia no manu malo i Hamilton e le fai un ordeso o ali e ngafa mfuso anga Gauyaza i New Zealand o tusia tu nei le socio fai pelenga le rolangi e kapa se forfulanga ele ai se manu malo po le no contest ai peto e fa solo muli le manu malo John Packer ele se sengo fai unga a Famasino o Gauyaza ma Packer sa fusu ile fusi e to lua Famasino sa ave manu malo ia Packer ai Famasino no tolu sa ave manu malo ia Gauyaza ino fitau ile to lua le fusi ale WBA o Shana o lo ave no o tisi atu ia ali president ale WBA Philin Marsh e talo sanga ia e to ilo le ata video le fusuanga pa ia to e fuli le pai unga e pe fola fola ile se manu malo pa ia tapa se fusuanga e to faia ta fadi ai ali o Famasino to lua ia Aden Fatu ele ai sona tau le leia e vea mo Famasino le WBA ma ele o petau mo se Famasino le WBA i se fuso anga tele ma le isi Famasino ia Joshua Nieka ilo na filfilingo se Famasino o se mea tarie iai o wai na o le lua fuso anga fa professor sa Famasino ai maresi o le uso le tama fuso ni sila David Nieka le pu le lupa soli ai la uri Joseph Packer le uso John Packer Fadi ali, se fai unga o matua fai tu au. Ai ona tama nei, ia ona tama fusi a David Inca, o le astepu tono le mai, fai unga le vaso nei au kilani, le tiro le siava no e fusuai, le champine rolangi, le au panga cruiserweight. O ni ika ilus mai vitau sanga, sa mahan malo le pine a meri tārongo le mbeka, waiva na fusu, anga fa professor, le fai ina, o le a fusu ma Tommy Cabensi, o Amerika le o tosu tasi ana fusu, anga valu fai ina tasi li tusa. Cabensi sa vave na wina mai su tulanga ia Blake Cabarello o Australia le sa mu mo fata o te fusu manika petai apa maunia le tu fio fola pasaina onika
o se tama fusu mo more wa lango ye lupe so di ai la ri Joseph Parker e fala tele no na fusu anga e tasili ngolo til ye nika e biona ye fa dia ili proti I lona langona o le tama pito silia tule ona le leila upanga le cruiser weight le rolangi chai o peteia lo umiel champine rolangi le IPF le mana o fia posto mo le tau ia uma o champine o le upanga o champine o WPO o lo umia Chris Billum Smith o enganani o le fuso le WPA o lo umia Gilberto Ramirez o Mexico te tasio ne fusi o lo tilo fo ia inika o petai o fatulunga ina o le topo le upanga ina le tolu na fuso ang wa faya telu mai le fuso ang telesta fa Saudi Arabia ili sidia malilu tau sanga o tona ile sa i toi umia ile IPF ai wa fa le nika o le nei tuli mano le kelope o le ave mo se me fia pa fa ia sala fuso ang mo petai e pio na to ia ile la tu kilo para tu manu le a walo umia le isi champini ole la lorangi kala na ne oli ang le leisi Tausil fel funny, soi fuia. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Katalo whātu le tala nei le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e au o le te lo taimi e masa vili angi mai. Ma e whaalongo ina le sau e angi malu mai I le au uli. O le vevela o lo whamauina mo le so e se fitu tikeri le malosi ma le malu lu e valu tikeri. O le angoto I fo le la le se minute te ai le tūlai ono I le afiafiana nei. Mo le aso atai au e tele ina awa o le aso e whaatupula I le malosi o sa vili mai mātui si fo le atu nuu a o le iosoa ele la I le tai au atai au. O le vevela o lo whamauina se valu tikeri le malosi ma lona malu lu se tasi tikeri. O le aosoa ele la I le toi tosu fitu minute le tūlai fitu I le tai au atai au ma o le angoto I fo le la I le se tasi minute te ai le tūlai ono I le afiafi. O lau tala na o le tau mo le so ma le aso atai au. Loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalaminawe. Ai muisa le toi fui ato whanau I le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tūlai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Sfulu whama le awhamiru tō te eneiling tu lai lua o le rasa e whafonga I le toi au dātu. Ya o tātu tala o le ria o le pio na tāparina ma whonge dātu le sunga ia se yuli umalau leifi. Ya wala wala longo puili o lo tupa ia malo o tō mamalu ia tālu sia o lo solonga le ria tātu ngā ruenga tute ma whaivalo filima. Ya whamalo si antu piki mai le whanau wa onga le utoi umia se mion tu wale wa onga le whanau I le rei fo ia se tofi e toi tasi lore le aso te ala poa I lava ia me e to mumu e tele ia lo moli lau whanau I le aonga ia li whamai ata mai te fio mai le larungi ia o ia nga I loko ia ia me e manao e au na mai le whanau hawa nal ko mumu sare fo is no worry drink no surrender va mai en kana le sila o mutua le ni vai ngolao ia if you feel like ngo le wa fantasi mai ia se tasi o fantonu o le au nanga lea o fa ngoina le fiber fali ia a wale fa lo ina fo le la tu tua ia ma le la tu au nanga ia if you feel like nga fa talo fa tuai ile fionga ia nu wali e te roa le fali o le director and co-founder o le fiber fali ia e fa talo fa tuai ile fio tuala tu sani le pepe ia va pe fo ile sumai o afuti mano ia ma le matua ia le pali talo fa tu nu wali ma lo so I fu ma le langi ma Maloli soifua, please. Whatalo whatu e te o taule nei tula le aso. Whaftai lava le sunga si manu. Mo le ne awa no matungo fie. Whaftai tele lava.
I'm so excited to be here today. Thank you so much. This Talanoa is going to be so amazing. I'm so excited. Well, you're making me more excited than how you are expressing your excitement this afternoon, Nuali. So tell us, where are you from and what is Whaipawhale? Bless whaftai te lau mole Fasili. O te sau mai le, actually, o lo te mā o ta vita la whaele. Sau mai lingu o Whongapoa i sa futu la whai i whaasele leanga savai. O lo tina o pelepesite le pau umanga. Sau mai lingu o lumuenga tuai ma te whanga manu i le whanga. But even though I hail from the beautiful island of Samoa, o te sau i le pito nuu Wellingkonge o Cannons Creek, Puriroa. Wha o lua wha teini umalava. Bless. Nuali, o whea seo so le malanga wai o tauleo mai mai le loi, tau antua mai mena o pā ua pe o a ingo ngā mea. Pā mai le tau le lau boe Wellington. E malulu, pa e maule anganga fia awa, e toa lava le anganga I Wellington, pa e malulu lava le atunu pele o Cannons Creek Poriroa. Pa e le lava kota e maua hele pa ua. Ya, lele, o le menta ua nai te le o a fia fo I le malulu I le rei waita. Ya, te le fio mai mo le tala mai o au le riva engo le aso. Se I wha ai loa fo I le wha fonga anga Samoa. Ya, lau tau tua, Whaipawhale. La le mea wale, ina wha ingoa lau pisi nisi. Ya po le tau company fo I, o le Whaipawhale. Bless. O le Whaipawhale o se company e whesosoani atu I tangata Pasifika, ai mai se tangata Samoa I le nei vainga o le telekolisi. O a umalo co-founder o Julia Arnold Nini, o matonga lue I le company I tutonu telekolisi I Aotearoa, ai mai se I atunu u fafo. I le taimi le matonga lue, o mawhatea lava le loto, a wā o matova ai, ele tele lava tangata. Ele tele lava tangata e maua le nei lumana I manuia. Wo mawhatia a wā o tato I loa, ele lava skills, ele lava, what do you call it? There's not enough opportunities or... Avanoa. Yeah, avanoa. Ele lava avanoa e maua ai. You know, these amazing jobs for our people. So, o le amatanga ngā o le Whaipawhale. I le taimi ngā, wo fo I mai Julia I le loafe losfuluma le tasi, a wale ko Vicky. And then at that time, wo alua uma Julia ngoloi, while we're having our full-time jobs, e maule kupe e whai Whaipawhale, because o ka se kong ka mea e whai mea pisingisi, so we had to raise the money. So, I le taimi ngā until 2022, we launched Whaipawhale. And the ole kupe wo mako fundraise it was 2.1 million New Zealand dollars to build Whaipawhale. Right. O se kemi fie cause ele kele ka ngaka e raise 2.1 million e Whaipawhale. O Whaipawhale ole social enterprise pisingisi. Meaning ele mau profiki o a uma Julia I le kautautua awa ole matou whatuatua le e maua tele tangata I te tonu telekolisi. Yeah. So we chose Whaipawhale a wao le because of this alanga upu e so ole whau malufau. Yeah. And we sat down and ngofa uma Julia vai. We can't do this alone. We need our community, we need our ecclesias, we need our government, and also the tech industry to help us to champion this, which is to have more Pasifika, and especially Samoans in tech. Right. Now, for Toi Inas and Lo'omatutuas that are tuning in this afternoon, we're talking about technology. Teknolosi whaani o na po. Stasi ni o vaenga o teknolosi. Ia, o le telefoni whea vea. O lewa I ma tātou laptops. Ia, e ma le PC. Ia ma le TV le mai mo mail toi ina ma lo matua le nei au. O lewa mwhinga
Yo, ka alo ke fongi e hola mai lungo TV. O le foi wa ma faina o la sa o mai ale TV. Mai le internet. O fe ana o teknolosia o le ia ile au nanga le o tau le fai pa fale. O ma ngai alo fisili because e fai kali explanation but o fai pa fale ma ka ore ka ngaka le fai we're at the back. We don't get involved in the hardware. O le laptop, o le TV, ma le telefongi, o le mea ngai telekolisi, o le ngoa o le hardware. Me fai tino whaina tango iai. O mako le I fai pa fale, we work in the background. So you work in the software side? Software and also management and how everything happens behind the scenes. Because smart ale software engineer, but ele lore software engineer they don't know how to take it and put it in front of tinama tamama tutua. Yeah, so we're the background, we're the ones that we're the kitchen. Here we go. Right. So you're the chefs in the background, tasting and tweaking whatever is cooking, eh? Yeah. Yeah, Lily. Now, we're trying to make it into simple terms so that our people would understand, because when you go on and on about tech, well, some of us might have a heart attack and not really know what you're talking about. So when you say you're behind the scenes, po tole tua tu po tu ole mukuka. Wala au nanga po vai ngai tu tenga lulu mai tua nuoli. Bless. So ai le vainga o le software engineer. O ka ngaka le build le hardware, build le computers, build le Facebook, build le Instagram. So o ka ngaka nga focus I le technical side. AI project managers. O ka ngaka le, they're kind of like what do you call them? They're like you can call them FFLs for each ekalesia. Each ekalesia is a group. And in the ekalesia, there's the project manager, which is the FFL. And then inside the ekalesia, you have its members. O kangakanga or software engineers. So you've got project managers. E ai le product owner. O kangakanga o le kiokusi. Kangakanga e va ai mea. They can look at mea kupe, but it's more of just the details. Things they're able to make their karasia grow. You can also have lawyers. Lawyers are important in tech. You can also have accountants in tech. So that also could be the kiokusi number 2. And then you can also have specialized people in tech. So specialized people in tech are like the fa'ili. So e ai le kangaka e kale piano, e kale the drums. So those are kind of the expert. For example, let's say we go to, let's say we're building software for the church. And the purpose for this software is to put the lyrics on the screen for Aote Malosi, Whawhetai. So the software engineers, so that's the Okangaka le Kalesia, they're the ones that build the software. But le kangaka le lo le pese, ma le history o le pese, Okangaka e pone I kukongo tech. So yeah, that's a very simple view, which is a view that we see every day. And it's true. A lot of our people and a lot of us our people already know tech because tech is in our everyday life. Bless. All right. Well, say for example, I want to use your services. What is the first thing I need to understand? The first thing to understand is o makoi whaipawhale, we help and support those that are wanting to start into tech. So, family atu le ngang whaloalo. E kele a company e whaimea mo Tamaiti Matalavau. But o whaipawhale, e focus mako I kangaka makukua. Awa, e kele a, there are a lot of solution holders. Heaps of beautiful companies e whaimenga, but mo mako, e whingao we want to uplift our people that are coming into tech so they can move to manager roles, be entrepreneurs, have them become founders so that we can see more of our Pasifika in this area too. E mawhaina uwha pia tu nuoli. A whai o le fia a vea umapule lumana.
O toula le la foi. Le fasike po foi le pole awan lau papa le konga o wia ia o tango tuai o le saole. Saole. Antantu tala noa lai tau sanga tangata mātua i tali e le tau au au nang. O le an koe ngā makua nganga i e mwhaina na whaongai na le tau tau tu. Ini, if you're 65 and retired and you don't want to stop working, sao mai, e ke le avango e maua i telekolisi. Awa, o what we've known as o te ngā matama matatua, e ke le anga luenga le whinga o awa o le, like more of like languages and stuff. So e ke le a, you know, they've got a lot of knowledge. Also, if you want to help your kalesia, we can help and support you with that. But regardless with those everyday skills, we really help you get into industry. So e ke le a ke le a kupe alu university, e alu I short courses, but they only teach you how to learn, but ele teach you they don't teach you how to work. So we come through that. So a lot of our offerings are online, and online we have a lot of podcasts about information and tech. So for example, Tuvalu. So Tuvalu, like Tulo, they're sinking. There's a new thing that came out that myself and Julia spoke about called the digital twin. So the digital twin, it's a ole photocopy version of the country online. Because of that, we want to bring that in front of our communities because no one really knows that much about it. And the biggest question now with what's happening is the digital twin is made, but it's not owned by Tuvalu. It's owned by big companies that are outside of Tuvalu. Really? Yeah, and inside, and because they own it, it's owned by a corporate company. Inside that digital twin holds all the knowledge or some of the knowledge that Tuvalu gave, but it's not owned by our people. And how does that happen? Happens because ele lava skills o tātou tangata Pasifika. Don't the Tuvaluans own the rights to their information? They have the rights to information, but to hold it. O menga oka se kala I tāra. Menga o le longo tāra. winga ele mwhainga ko le kusing ko le kongo la kopa. Le ai. Ko se ako pa e own my e New Zealand. Bliss. So online is a very powerful thing in technology, yeah. Yeah. So you can say, oh, we're Samoan, but if we don't own that sort of information or data, it can be owned by corporate companies. Yeah. Wow. And there's no policies. Ele I say policy protect atunu like Samoa, but because of that, a lot of us at Fiber Fale, we're very small, but we're trying to bring voices up so that, well, not just voices. We want to make sure we do something about it, so that by the time, let's say the new generation comes, they don't need to keep fighting for holding data. For example, Samoni, have you heard of AI, artificial intelligence? Yes. Yeah, so ole AI or se ole robots. Yeah. Ole robot they want to think like a human. So if we keep giving Samoan language and all the data about Samoa to AI, it's going to be free for everyone to use, which is great, but it's not going to be owned by the person that gave the language. The AI companies will own it. Own it. So we do a lot of industry helping people come in, but we have to be very honest. Ole o langa leo telekolisi. It's scary, but we have to be ready to protect our languages and our cultures. So how can you build something like an AI for Samoans and Pacific to hold our own data? Oh, that's a It has to, I think that's a technical question. No? It's a very technical question, but it depends. It's a very political question too. Very political. Here's me. I'm just software engineer, but one day I'll be in government now. But it's a very technical question because it depends on who we're hosting. Ole host, it's kind of like whose fale are we going to go into? Yeah. Because e ai mea like ChatGPT, yes, where
where you can create your own GPT, and in there you can create ones that are for Samoan language. Yep. But the technical stuff behind it is everyone can learn it, but it's just who's hosting, whose whale are we talking to, Right. whose whale are we giving our mea lofas to, like, and do they deserve to have our mea lofas? So, if you want to learn more, Fiber Whale is releasing an AI masterclass soon. So, and along with that, we have another masterclass coming out soon in September, where we go through step by step to help our communities understand how to deal with what actually is this technical process and how we can move forward Man. better for our future. This is new to my ears, Nuali. Oh, And please. I'll be going more into it after the break. So I went down to Mimma. And man, I delay a vine. I am from Talangai. Ya mole ya for your lele only na any ways or ya yalanto digital information. O ia we e kele me mango ko ai mango ko malako famkala. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo apano fo i le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whapamoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo au tupe whapamoli. Olo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa waru wha Pacific Easy o la pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina ma fale e no nofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o varuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le 5 i le afiafi. Tasi limoi watu, amo. Tolo miru te te ele a fo le lua fa ele te ma futa mi le divaingo leso. O lo o ma fa tasi e ma le tasi o fa tonu. Ya o le o ngale o fa ngoina le fiber fali. A tonu se ngana whawhengo whienu ali i whailele o tau, e pio se a onga po se awala lau papa. E maua ele so tanga o ita le fia malama i mene i tau teko no losi. Wha ni o na po. Ea, ma ngā luenga e mawhio na ngā luei, e misela wana i o tātou mātua. Mātua e o tai 5 tau sanga, wha solo o tai lunga le 11. A o le te fia malama mātili. I nisi ne o vaenga. Is it hard to be working as a tech person? Because I know tech is very broad. Yeah. So, o le whisiri, e whainga ka o whamni atu. So, is the question, is it hard? Oh, whainga ka. Ka se whainga. Mo le ngā ruenga, and then lo le kangaka. Oh, my gosh. E le malam lama kangaka te kolisi i a meo ma mea whaloalo o tangata Pasifika. In my 6 years, it's been very hard. For example, Tulo, there was a oki when I was an intern. Family atu, ole intern. It's like a 3-month job to try get you experience into the role. And when I said I had a oki, and they said, is it just for your lunch break? And wokia because ele mala makangaka, because a lot of people in telekolisi e sau mai atunu ufafu. Yeah. So it's the workers e mangai le luenga e mangai kupe, but ole culture o mea umai to ton telekolisi e whainka because ele lava kangaka Pasifika, ele lo tautale i tangata Pasifika, pa ele lo fai le va halo. So it's e whaingaka, but that's why Fiber Whale is here to let everyone know that if we don't like the industry, we can build our own industry. And me and Wa'umalo so Julia, we kind of are example of how, so we used to work in corporate for 6 to 7 years, and
we feel vai kangaka, we feel our meal, and we knew vai. If we don't like the way it is, then we go build our own. So that's why we built Whaipawhale, because it's not a safe place for our Pasifika people, but we know sometimes we have to find ways to either build or make our own opportunities. Now, we've got someone on our social media at the moment, and they're asking if you can explain your product or services in lay terms. And as your business, as Whaipawhale, consists of business analysts, developers, testers, managers, and techies. Is it all part of management, data management, AI? Bless. So in Whaipawhale, we have a small team, a very small team where we try and build everyday Whaipawhale stuff. So that's our education, our advocacy, and also us trying to showcase more of our Pasifika and tech. For those that are watching, oh my gosh, we have a big community called Cybernesia. Mangaya the name, Cybernesia. Cybernesia is full of all Pasifika tech specialists, not just in Aotearoa, but i whawhu akungu whawhu. So you get to meet a lot of them, and in that community, ekele software engineers, CEOs, CTOs, also product managers, and even AI specialists. So we chose to create a community because our team's quite small, but that community also helps with bringing more people in, and we actually try help people get jobs. Wow. Because you gave me name, but if you know the person, you can come and join Cybernesia on Instagram, free for all. And it's a community full of Pasifika people trying to help each other. But let me know if I answered your question. But I love question, bless you. Yep, it's right on our our YouTube channel, so you can actually go back and answer them. Yes. It's really important to know what the AI and data management is all about. Now, I had you said before that you guys raised about $1.2 million? Yes. And we raised more throughout the years. So right. What did you guys use that for? So we used that to build Whaipawhale from the get-go. Yep. So Tulo, just to explain, that money was through philanthropic, that funding through corporates. So we used that for operations. So last year we did a WakaCon, our first Pasifika Tech Conference. So it's not a conference where you come find jobs. It's a conference where you come and actually learn from different tech companies what they learn. So we built, we did the WakaCon. We did 3 leadership camps. So in Whaipawhale, we really want to help people that are in tech, our Pasifika people in tech, become leaders. So we took 3 cohorts for a 3-day leadership camp to help them push past their what's it called? Push past the area of what's holding them back. Yes. Because for those that don't know, e ke lea ka ngaka Pasifika, e ngofo i ngā luenga for 20 years. Yes. But in tech, it's not good to stay for 20 years. It's good to move after 2 years. Ole 2 years, or menga, ole 20 years. So it's the same. So if we want to try and move the mindsets, menga, e ke lea mea mindset, a lot of it is cultural shame. Yep. Because if there's 500 Pālangis here and there's only 5 Pasifika here, it's trying to find their confidence to be better. Along with that, we've done a lot of whongos, in person and online, and a lot of them are about skills. So we teach about, we do talks about AI, we do talks about, what's it called? We did one about coding, software engineering, and we also asked the community that we have to come and teach everyone. Everyone has different skills, so we asked them to come. Along with that, we needed the kupe to operate as people, because our bills, we have to live. And what was interesting, for those that didn't know, a lot of philanthropics, they don't pay for operations, they pay for projects. But it makes sense, why you want to pay projects, but it pay projects. So heaps of learnings in that, but it's been a
it's been a privilege and an honor to work for ourselves with this funding to help our Pasifika people. Now, you've been running since 2022? Running since we started DEC, but on Atausanga we used to help build, but the ship started moving in 2022-21. We left our jobs to do this job because... Was it hard for you guys to leave? Oh God, yes. What was the scariest thing about leaving? Trying to tell my mum and dad that I was going to be okay. Because what did they say? O fefe. Like, I made it fine for me. Eloy made it fine. Okay. What about the bills, you know? And it's the security, Yep. My mum was okay. My mum, looking up, took time. Because once you get your job, ole gold medal nga. Umalo o langa o le gold medal nga. Ngaka ngalo lo lumunga ilele, you know. That's it. Job for my law. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, let's go lupa. Sa o a oi. O le la nga suyi le afo. Ile manantu siutaba. I said to them, the first one was, trust me. If I'm coming, I trust you. Yeah, I say, trust me because all conviction there. This is, I really want to help our Pasifika people, but also, it was also the telling him that that we raised the money, but even raising the money wasn't enough. Yeah. But I think it was because my dad was nervous. My dad didn't want me to go out there and, you know, get hurt and find out life this way, but it's the only way I learned. So it took time. It had to come to the point of me saying, trust me, Dad, it's going to be all right. Whatever happens, you know, it's God's plan. Yeah. Just go out and I'll be all right. So after doing all that, Yes. and then you stepped out into the world, you got together with your co-founder, what was the next step for you guys? The next step was to prove everyone wrong. How many haters were there? So many. Really? Yeah, Why? honestly. Why? Because we were different. Really? How different from everybody else? So how different was we, o Fiber Fale, or say company, I don't know how to, we're a system changing company. We're trying to change the system to get more of our Pasifika people in tech. Right. All this system is, for example, because I went through the system. When I was a software engineer, for those that don't know, if I more tests before you go into the company. So what I found out was there was a group of 5 software engineers. We were going for this one role in Auckland, and you have to do a technical test, and if you pass the test, then you make it to the next round. I found out once I got the test, God is good, that I was the only Pasifika person, only woman, and out of the 5, I was the one that got asked to do 3 tests, while everyone did 1 test. Really? Yeah. And, you know... How did that make you feel? Yeah, well, it made me feel bad. It made me feel... It made me feel dumb. You know, it's it really wo mafakere loko because kele came will study hard more test Walu University wo mafile UE le NCA but still not good enough. So moments like that kele stories like that I fiber I kokongole community I Saipanisha and I think that's why it's been quite hard because we're not trying to be a linear approach. We're like diamonds, you know, we have different facets and we want to shine so that, because that's what a Tangata Pasifika is. Ekele our gifts, we know how to sing, we know how to play piano, and we know how to be a software engineer. That's right. So yeah, now, that's the reason. Before we continue, Nuwani, what got you into tech in the first place? I think that's $1 million question, eh? Yes. Or should I say 1.2 or 1.2? Bless. So I got in. So I grew up in the church AOG I Porirua. Yeah. The problem is, well, I se kailangi I singing. I had no scalingi in singing. I se kailangi you know,
the piano, and I didn't have a really good galingi in what's it called, whailaonga and that. So, you know, ngofa ule whalestaka, kalo le atua, yesu e mai se galingi lelei, you know, whailau tautua le tātou tangata, o tātou tangata Pasifika, ngofa ule whale, and then it happened because I did chemistry. Wa'u le tai chemistry. In year 12, I got sent out to Palmerston North in my school holidays for 2 weeks. Because my dad always drove me to Palmerston North. Wow. And he would stay in the holiday park for that whole week so that I could do my chemistry work. So I used to do a lot of the lab work in Massey University. And then kasi ale ke mi walua usavali le ho. Wa uva ai le poku leo le computer science poku. Yeah. And then I went inside the room and kasi maangai mea my World War I, World War II, all these trophies. And then at the end of the hallway, wa over ai, ai le plaque. Le pi le iluma le o. Wa over ai o le plaque mo computer science greats. Wa over ai, ke le ango Tim, John, Harry, Kerry, you know, everyone else. And I was like, hui, ele ai singo Samoa, ele ai singo matingo fia e kuulunga le plaque. Because if my name was on the plaque, o ka se plaque, you know, no li it's real la faile. So I feel la faile. And then from that game, I made the switch to a year 13. I was meant to study chemistry at Victoria University. Yep. But was soilo mawhawhai. You could mawhawhau awa over ai. Must be le ngang pa ia. Was switch alo application. Switch le computer science. Must switch le location e saulunga I o Kilangi. So o le story ngā I le amakanga o lo journey o lo malanga o lo Savalainga I kukongu telekolisi. O longo winga ngai lo whaile chemistry e manga o e kuulo ngolunga le plaque. I oi. E whinga o kuulo plaque and then ku whonga apoa. Sa futu la whai. Me uma la whai, yes. E le whai ngō fia sa la whai, yeah, you know, so. So you got into college, I mean, you got into university, you got your degree, and you got into corporate. Now, they were overworking you and probably underpaying you at the same time. And then you thought, well, why not start something like this? It's a very brave, thing for a Pacifica person to actually start something in the tech industry. Yeah, because I don't know that many Pacifica tech people out there that have made a bold move like yourself. Bliss. Yeah, it was difficult. If I'm car, there was moments where I was like, oh, this is a good choice. But do you remember you asked God for a talent that's different from singing and playing the piano? Oh, yeah. Did you remember that during your journey? Yeah. Yeah, because you asked for it. Yeah. And so why do you call Mumu about it? Because you know, I say, oh, let's one. But you also got to know, Nuwari. Yeah. He doesn't give tough talents to soft people. Yes. He gives it down to tough people because you can tough it up. Yes, we can call Momo, but at the end of the day, he knows with your capabilities, you can make it happen. Yes. So you can't blame anyone else but yourself because you asked for it. Yeah, I did. And ta-da! Something. I really felt that. That was beautiful. It's because the key is to listen. Because sometimes we just talk, and then we have arguments. And we argue over very teeny bitty, windy things because we don't listen. Anyways, back to Fiber Fund. And now that you guys raised the money, you got a team going. Yes. How would you like to help our people? You know, you wanted to help our older generation get into tech and to get into good jobs, good paying jobs. Because what's a starting rate for a technician out there? Let's say an IT person. Yeah, so I'll speak from my experience as a software engineer. Yep. When I was an intern, so that's when you come fresh either from uni or even fresh from a institute like either, what do you call it, Dev Academy or MIT. When I started, my starting rate was $75K.
So 75K for just coming in. And then throughout the years, that bumped up all the way to 130, 150, 170K. Wow. So that's why we're like, oh, we deserve this. Mm. We deserve to be in these rooms. But people go, oh, wow, e vave a mo le ai family atu, ele vave. Takes time. Now, you recently won an award. Can you tell us a bit more about it? Oh, bless. Oh, thank you. So the award I won was the NZ Tech. So NZ Tech is it's all the tech companies and all the tech people in New Zealand that celebrate individuals. I got the High Tech Young Achiever Award. Wow. I'm very blessed to get that award, but it was a blessing because at the same time we had our camp. So we brought all 20 of our participants with us. Yes. And then the moment they called out my name, we all asked everyone to come, and we all wore all our beautiful Pasifika clothes, but showed the room, oka se kumu, to show that Pasifika people are here. We're here to be the new wave, but we're actually the future of technology, which was beautiful. Man. Yeah. And were your parents there? Leai. My parents were in Wellington at the time. Well, what was their reaction when you told them? Oh, they were, wakangi, wakangi. And then it was beautiful because my parents, they could have said anything else, but we just went straight into kakalo. For ya kulevi inga back to, le tua, awalongang le ya umalo, my journey into tech. It was beautiful. And then I said to Dad, see Dad? Yeah. I'll be all right. And it was beautiful. Wow. Yeah. And then Mum went on Facebook and blah, blah, blah. All the stuff. And then Dad went on Facebook and all the normal stuff. Well, we have to let everybody know, because we're Pasifika, and that's what we are proud to do. Yes. We like to let the world know we are here, and this is what we do, and this is what we've achieved, So you come a long way. Now, if there's a parent, because I'm a parent myself, and recently we've had parent-teachers conferences, and especially for the kids who are coming from year 9 to year 10. And before you get to year 11, you get to choose what you need to study. Now, is computer science the pathway for these young kids, for the parents, to try and encourage our children to get into tech for their futures? Yes, it depends on the school. So I was very blessed to... actually, I was very privileged to go to a school that had digital technology. So ngonga ole subject, I went to St. Mary's College, so that was offered. If you don't have digital technologies, it's okay because you can do computer studies if that's there. There's also, if you want to specialize or you want to really go into the depth, you can do sciences. So that could be physics. Physics is one of them. And there's also chemistry as well, because it depends on the type. Now, if you want to go into it more, there are also other courses that may be like UB. UB is like they're like institutes that give short courses that can help as well. And that's something, and I encourage that not just to your kids, but also to you, our parents. So it's not just for the future, you too are the future. So I think that's a big thing, is a lot of us focus on kids, but man, it's actually for everyone. So those are some options that you can do into studying in computer science. Another thing to note is, let's say if your child wants to do law or business or even DJing or music, you can let them go through that path, but you can also get into tech after, because by the time you graduate in your specialty, you'll be known as a specialist. And every tech company needs a specialist. For example, a company called Serato. Serato, the company of DJ sets, and DJ component, or like all the gears and stuff. They hire software engineers like everyone else, but they need people that are good at music. Because it's a New Zealand company, yeah. Yes, that's a New Zealand company. See, that's what not a lot of people know Serato, because being a DJ is also. I thought it was an American company,
But then when I saw one of my mates working for Serato, Yes. I was like, why are you working for Serato? We're in New Zealand. And then he goes, Serato is a New Zealand company. I'm like, oh my goodness. Yeah, and there's Rocket Lab. Have you heard of Rocket Yes, Lab? yes. Rocket Lab's just like near East, or I think East, yeah, halfway around there. Mm. They're, if you want to build rockets, they're actually the current one, well, they're actually the only ones here in New Zealand that build, well, that I know, that are building rockets in our doorstep. So, yeah, the opportunities are there, but we just need to make sure that everyone's aware of it. Beautiful. I didn't know you were a DJ. You're amazing. I only DJ for myself sometimes. Bless you. Well, we're nearing the end of our program this afternoon, Nu'uali. I think you opened up a lot of us, our people's ears this afternoon, and getting us excited to get to know technology, because this is the only technology that we think about sometimes. Is swiping, and we're really good at swiping and liking, and that's it. Yeah. But there is so much more about technology. So once you'll find a word to the parents, to everybody else that's watching this afternoon, where you came from, how you went through college and university, and getting into corporate, and then you thought, well, why not do it for myself and my people? What's your advice, and find a word for our listeners today and our audience? Bless. I think my last words is e momo aole ngalo e kele a mea I le telekolisi. So for example, when you stop at the car, when you stop at the lights, that's technology. When you go to Pack and Save, or technology menga, when you go into Countdown, I don't know if anyone knows, but they now take videos of you. Really? Yeah, and and it's funny, if you go to Manukau, there's one, and they hide the list at the back. It's not a list, like a sign saying we're recording you. What for? So a part of it is it's to feed artificial intelligence, AI. Wow. So there was an incident, I think in Rotorua, where they went into Countdown, and because they got data of different people, they stopped them because they thought that person was a thief. Really? And like another one was Tesla. They were doing car testing, and the car would stop for a parangi, but then when they saw someone with a different colour tone, they tried to run them over. Wow. So that's dangerous. Yeah, it's very dangerous, but it's also something that we have to remind ourselves everywhere. Technology isn't just like Elefongi fam. It's everywhere. And I think my advice to wrap it up is, we will find a way together, but also be aware, and with being aware means opportunities. There is always a place for you in technology, and that you can also be part of it too. Loto tele, we will be okay, we'll be fun, but the more of our Pasifika, especially our Samoan people in tech, the better. Whaftai te lava mo le nea wanoa matungo fie, and I hope to catch up with all of you soon. Whaftai te lava. Man, how can the people get a hold of you? Because I'm pretty sure they want to ask you a million questions. Yeah. And how can they find out more about Fiberfale? You can find Fiberfale on our website, which is fiberfale.com or .co.nz. We're all on socials and Facebook, Instagram, TikTok, and if you're fancy, LinkedIn. But also, if you want, you could do what everyone else does to me around here in Auckland, just stop me and have a chat. I'm very inviting. But honestly, if you do need a chat, there's also stuff on YouTube where it's accessible. It's easy for you to grab, where we have actually put our brains onto those platforms for you to really deep dive into what you want in the future. Bless. It's been a pleasure having you on the program, and we look forward to hearing more about the success stories of Fiberfale and all our new techs that will be coming out of your services in the near future. Well, all the best heading back to the capital, and we'll see you again soon. Thank you, Fan. Yeah, so ia o le fionga le da ia nuali I te roa le fale la faile o le tonu ia ma o ia foi o le co-founder o le Fiberfale pe o le whafonga me le rivaingo le awut io e antu le whana wa o whai si o I foi kai foi lungo le inkangi ki le menga ka o le Fiberfale io e Fiberfale F-I-B-E-R B-R Fale ia o le na ona e su e la ia le poa u ma whamtalanga lena sau noa tua ia nuali I le rivaingo le awut
O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O fianga o ta'longa whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi mai le whailoina nisi whaatalanoanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'longa whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau, lua tasi, lua. O valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le lima. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Baby, lomaki! Hey! Oh! Tārawhalawa se whapoponga nei o Talafo le Radio Samoa. Ua wholasia mai nei na Ministara Soifua Malaloina Dr. Shane Reti le fuafuanga le Malaloina i ausia na taula inga e lima taule Soifua Malaloina. Le amatanga le tausanga nei sa wholasia ai e le Ministara taula inga nei e lima e anga i tonu i le whaititi o le teime au mawai ngase i vaenga o Emergency Departments, whaititi teime whaatadi ai mo le vai o se fōma i whapitoa po specialist, whaale rei au tūranga tau tuipui mo tamaiti, ma ia whaabawe o na maua se awanoa i tong fitinga o le ngase o le kānesa. O le tau na rei nai le wharamai hat, sa whaamani noa ia le Ministara whaatauta i no ia taula inga uma, le a whaopopo le numero moenga e whao ngā mo tautonga i wharamai wharawai tele, le a iei masini fō mo tong fitinga re kānesa, whaopopo ai manisi no fuanga mo le community e Fesoasoani i le whainga o le kimo. O le a whalauloa le malo se whainga whaona po nei mo talanoanga o le virtual assistant e whainga o le Gov GPT, o le a whainga whaona po nei puna saunoi le Minister Technology Judith Collins i le fia whenanafi, le a whaataitai ai le whainga i le Callaghan Innovation, whaatulanga Fesoasoani i tangata New Zealand i le sa iringa o whaamtaranga i whaatatau le malo mo na ofisa. O le GOV GPT po le Gov GPT o se urua i raa sanga nga i se visiona le malo i le whaonga ino whainga whaona po nei le Digital Front Door e whamene minister lo nau le malo e whaonga tatau le tau o le AI po le Artificial Intelligence mo le tamau aingo le atunu mauna tangata. E eisa tangata nao sopa ia ma whamanu a rea le pōna po i Clandon Park i Aukilani ma lo liptia le wan New Zealand so. Ma wat se wala au i leo lo i ele tangata o whamanu a rea i whafuanu se tuatusi i Roscommon Road au le awhaleiwa i le pōna po. Whai mai whamtaranga o se ri i sa whamanu a rea fōringa na tui e se tasi se turou ma awei nā tuai roa i wharama i se tūranga tingaina. E le iei nis tangata na maua iei leo i lea no fuanga au lo ngalu e nei le suesueina o le atoanga o le nei whaalawelawe. Ua tārusanga ina fo inise si ra fieni whamtaranga i a wheso ta ia nei leo. Wanginga i le leiti o whawa malua New Zealand i le so se ripoti o se ri mai au kirani o lo iei nei se tūranga tingai nei le mai a o nā a fia i aunga o le tinga o le wha i se i turou masina fiba a aunga o le fulu.
Whamatala le ripoti o seri malosi masoifua maloloina e swafa ia Niraj Ramachandran tolu suluono tausanga sa whai malanga I initia taruai nei e tausisi ona tamasa ngase ma ole toe fo I mai ai I New Zealand masino o kuso ma vai ai da afia ia unga o le fulu. Ave ia le fo mai fuala au motong fitinga peitai e le ifesosoani. Lua vai aso mulimuriane o toe tau fia I le whanama I North Shore ma lo I le vaenga tinga ina. O le lua fese furufana nga I mai initia I New Zealand mau mawhai ngādwe ngai. Ai whate ia si ona ainga le ripoti ma le fo mai I le tolu vai aso taruai wa te tauna wala au na I ona mātua e whaato wha iai. O whainga tau na mānawa ma o whailoane e fo mai o lo iei se ngase e le ta atele wa a fia ai o le HLH lo na whapupu mai e mafua mai I le immune system ma o lo I se tūlanga tingaina siali ai whaatau wa aunga nā lai o nā ngā I le whanamai wa amata si o na ainga se I tūrausa I le tupe o le give a little page e pesoso ni ai mo ona tong fitinga I le whanamai. Tala muli e toa se puru rua sui o le awa le All Blacks mo le Rugby Championships wa whaamatu watu ta alo I lato Unified tu malo I le whai unga le vasanei I le taamirisanga o le NPC o lo o whaawau. O George Bell ma Ethan de Groot o le ata alo mo Canterbury ma Southland, ta alonga I le aso atai au, o iseri ta alo Sami Penny Finau ma Luke Jacobson o le ata alo mo Waikato I Hamilton, Pasidi o Tosi ma Josh Lord o le ata alo mo le Bay of Plenty ma Taranaki. O isi tamata alo to ono le awa ia I ta alonga le sauru mana inei, e a fiei George Bauer mo Otago, o Harry Plummer ma Patrick Tupulotu mo Okilani, a toi ma David Havili ma Tasman, mo Tasman, ma Billy Proctor ma Ruben Love, e ta alo mo Wellingtone. Tala ia le video sa mo mo le nei au auri. Patalo fato le tala ne tau mo le so mo le asata yao. Winga le tau mo le so e au o e le teo taimi e ma masa vili angi mai. Ma e whaalongo ina le sau e angi malu mai I le au uli. O le vevela o lo whaamawina mo le so e se fulfitu tikeri le malosi ma le malu lu e valu tikeri. O le angoto I fo le la le se ful minute te ai le tula e ono I le afiafia na nei. Mo le aso atai au e tele ina o le aso e whaatupula I le malosi o sa vili mai mātui sisi po le atu nuu a o le iosoa ele la I le tai au atai au. O le vevela o lo whamawina I se fulu valu tikeri le malosi ma lona malu lu se fulu tasi tikeri. O le aosoa ele la I le toe tosu fitu minute le tula fitu I le tai au atai au ma le angoto I fo le la I le se fulu tasi minute te ai le tula e ono I le afiafi. O lau tala na o le tau mo le so ma le aso atai au. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai I le se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Say more money to
tali ya te ia o io fi fata si pe Malina o puni le rivangola woli moe i le po masina fa tasi mamonia fa malo tui le rivangola woli e ma tui le kanti leona fana wa unga le dawa tu wa unga tala fu tumaiti wa me o tui a meila unga le ria so sa e a unga wa lan tu misa vila unga sa ta maling sa tuni le fa modu spot ta va le sui a ofwa unga il fali sa de bain mol ta tu pol klame silma tali le afo le tolo. Talofa Lava, I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline, 0800 611 116. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au onanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Mātou te fia e whaelo atu ua te tala ina Neili Sandbell Buffet. Mō tau mawhtanga i le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o le asto nai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o ina tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lelei o le tau mawhtanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Whaso tai neso avanoa. Lua lima iwa, wha o. Lua lima iwa, wha o. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le ua se fulu ma le whameru tu te ni le tu lai tolu a whela tu ma tu bahia tu tu mo e le Radio Samoa pol kalame o le a woli ma fonga mua si o le tu lai fai la fi dei fa tasi bele tolanga ya ulungia pida pele nato le tu tua ma le nga le fale ta vale le City Cars i Nai Henderson e pe mo o tu nai a lala ma papa au i nai au kilani sisifo e wala va sa ilingo sta tu ta vale le stofi va ta va tu lungia ma lo fe le faiva ya malo fo ile tawa tai tu manga luenga o le diva yes ya pa ne fo lo fonga molia fonga ta molia fonga bua le ta ne foi vai ngol ta por kalambe molia tu lenga nga fa tai tu langol tute foi wala wi nei foi lo ftelenga ya mo foi sa manto foi tu tua ile nei foi tu langi o kilani lo manto au na tu ile tu no ya ta o ia se fa fe lo ile ta tu no ile nga fa lo se manu fa ya fa fe lo ya tu le nga fa lo tu pu mtamali la no fale tama ma tu tina ma tua ya mo se foi na yo ta tu tanga tu fa nga luenga tu no fa nga luenga tu no lo ta vale ia o fe lava le melo e ma o mai ele tu mo le unanga te slima i vastolu ata siai ma se au unanga u ngia mo sirika
ia alofa tele atu lenei aso e foliga mai e a foʻi taupaolo ae malūlū ia maua pea le toʻa ia ma fa'auau pea tiute tautiti foʻi tele manava galuega ia le galo le ʻaufaigaluega ma suga i fa'afegaiga taulagi ia o lo'o fa'apena fo'i ona nopia'i i nu'u malalafaga ua totofi e le atua latou te tautuaina ai le upo le atua ia masaʻili ai agaga mo lona mālō tatalo atu fa'amanuia fa'afetai le nofu tatalo fa'anonou manu ia ua le magaluega fai ma seumalu o lo'o faia ia stofi taitasi le agaga fa'aloalo seumalu mo le tuai le agaga fa'afetai. Ia, o le tātou tau whai wha mālo lava le nā mālo le ona sai mālo le tau antai. Ioi, sa le lau talenga le ringa waundi e le o isi tūlanga fo le tau tu mamai le sa wale mālo luma le savili. E pe ona whaongoina fo i au ki lani sautanei a tonu o se aso le rei vai asu. Ia e le i au li anto le vai asu fo. Wa tau whio lolo mai e se le wha mai e tongo a e la au. Ia o le ua koe sa kua whawhawha ia kako planke ke ali ulungia. Ia mana tua foi o tueta lava ia te muli nei o malulu a se mali lava nei fata mala sa moa ma o mali ma fa sala launga ia o le tueta le nei o malulu o topa fa solo tia topa ia o lava nei ngaro nei mutu tau se puli fa le ma puti le of ma fana ia tau se fa le anga o le tueta mi nei o malulu e te le an to oso fa fo se mai fa mai o le fa mai tale ia ma wai fo itato le fulu ia ai ao le tātou mai tauina leiva e le tau ia mo le tuai fo'i le ngang whaaftai i si o mantua wano se o manu o maua le o nanga le kirika ia whaalau loa tuai whaailu atu le tautua i nei i West Auckland le meolo ia ile lau mua le tātou whalitawa le whaasanga i leila wa Mandono o le address o le tasi lua Lincoln Road ia e te maua ma iai whaasanga i leila wa ia le tātou whalitawa le ia mo le tātou whale inga le nei le nas mo fia iai moli le nganga whaaftai le atunu sa whaatala ula mai lewa yaso le tātou whaasala launga seo man ia moli atua le nganga whaaftai i oi fwoi au nei wa auto waa mai ai ma malanga mau mai ai niso nei ainga ia mo te minei ia tele ainga ua tali atu le nganga whaaftai le finance tali mai la to talsanga ia o nisi lava nei ainga o lo tali pea ia ono tulanga lava e whautuaina e pero malo le atunu ono tulanga o tātou credit ia matatou tupe maua e ia alfa tuanga ia telefone nau ia maua se tavale ia ai fai fo o no tulanga o le tau tafo so fuanga lo tatou ia si tai fo finance si tai tau tavale ia o le si foi tene full finance ia most falawa na fa na lungo lau ia o le ala le fa to toi mai ai ia tali na isi tal sanga mo le atu la fa stai sa boa ia ono lo tu tali mai ma o foi vala o tu teleman no tatou tavale tono le tātou lo tāle ngā teiban, au ngā monai ainga tō tele fitu walu iwa sfuno foa, ia o i waiti ani San Toyota, ia mo le tele oise tātou fausanga o tātou vano lo iai, o lo ia tātou fo wili, o lo iai foi ma tūlanga o tō ia tātou tāwale la iti fo doa, au ngā monai ngā li la iti tō atau amata, la tō ainga ia o lo maua lava i tau pa, o le tela tātou tau, o le vā lava le sulu lima le se fulu o lo alu anga, iai tau o tātou tāwale tau sanga le lei, Wafe subiva, wafe subalu, ia fasolo atu wafe lo sfulu ma lufulua o lo tele al fatawinai, lo kilomita o lo iai, tasi le fautuanga o le tele al tavale, ia o lau mai, ia o pa ua kilomita le teipi nei, ia vai le tavale, le anga o mene o tavale mo ia fo le taule le mtua inga, ia e tasi fo le me o vave ana pe kwene tatou, pe a fa le tonu tavale piki, ia ma le faia fa le fai o tātou ngā ruenga e peo na iai, whautuina le tunu o lo tāwale umalamu o mana pasi le ei, ia, ma mau fai tātou pe meni wha ma venga tai ono sfulu, tisi le fulu, walu te fulu, se lauta la ale ma walunga wa iei malin sua ma le warranty tolu tau sanga, kawa inai ni tāwale pa ise me wha le tolu lunga o le awal tele, ia, o nisi tātou waenga o lo whea tātou la isene mai samolo, tanga na ave tola o tāwale, ia o lo mo foi mal tato cashback o lo tu lungo tato tavale ia o nei sele ni uma family atu la tunu o to tongi uma tato lo ai ta mo semi ia o le tango lima is favelave ia mo fai lavo no so ni atu temi de na ia lima se lauta atu na atu lo au me stafa award tono tato tavale ia fa ta sia mal tato sudel tato McDonald ya saini tato tavale ile sirika ia o nisi o fa la wilo e masaniai ia la tununga la fo so manto yo mo so manto poto e fai nga luenga
lava masate na tunu ia le atu e sasi le ama le atunu ue ia whamangalo foli sila o nanga inisi taimi ka whai o le tauta mali i lau silisila ia malau mai mo mai ale ne taimi o le atu le nganga whaafitai o le numero le tato telefone lo fisa mo i el tato tutua o iwa luota silima valuiva lo fitu ia ma le tato website o le citycar.nz ia ma le tato after hour o le olua tasi o malvalu fitu lo fitu lua mo mai au so taimi tatala non fasoa ia mtu ina mai tato paperwork tolu masina bank statement lo peslipi mal tato lo sene ia ona uma leo mana ongal finance ia mtu ina tu lo sai mave me fai o tau poi nai le atu no ia pau ia nai vai ngata ua se manu e muli atu la ngana pa dai lo fonga la vol nef tavi ia talo ia fa wo pe tu te fai mo wala wi nai poi la tlenga fo mua ina ia fa mo wi le nei afiafi ia ai fo ia le vinga ile tua ia ngana fa lo ia manu te leina la fa so so sa bol fa ngol nei vai so lo fa te le atu nia pite pernato la auto ona fa dai Sorry for my maruia le tofai ulungia e pe o le whaafonga atu iai e le tautuamala unangana a le City Kazi dai au kilani sisifo sa ili nei sa uta vale i le nei a wolia bo le anga i antu le fiafia na nei ma le whai unga o le vaiaso o tūla tamai o le awa Louis Fultasi ma la awha medu tabutea e nei tulai tolu tamaiti sa uni mai e o e taunu le whane sui o la vaa unga whaisina o koma whaisau mea ai sa uni mai mo le tātu polokala medau sili matali lango i malo sila whalakeke o le Finas Delight se maua i keke o aso whandau whae puiponga ma so se wha moi e whiona e wala au iai i le olu alua tolu ono fitu tasi tolu o tolu pe anga isa o ilunga o le Facebook ta i lano lengo a Finas PHINAS Delights PHINAS Delights se le mano anoa i anto keke e whiona e fili mai iai Tolu Amor Radio Samoa Kasilima Ivokolu Amor
So for Mali o le Levino Records le vai ngole holy sa vali yo mama lulu sa vali sa le baile fana wa ngol ba to por kana me usile matali se train me le o toy mabao Olante mulina eva ngai dai ia se card fo ile le fa ye sa wa fo ia sa me alof se so fa now me alof le sa toma sa tida ia po se me alof fo ia i se tasi o nai tilo e alu fa nga le me le ta ole gift card tanto fa tito inga pe ori ia mo meu prezi cards fui na vantu fa tasi a le se leni o vantu le lima sutala ia po le se lautala o le ka e janwa ia fai mai sau fa tonga i se fa lo fa tito inga po o le warehouse ia po i le Bunnings ia po i si leva o ndanga o nei mawhaina e whantawina la tau cards o le mesa iei o le tele o cards ia ia o tu le ono masina talu ona teu whaleila o card o expire o nisi o teng ia o tu le tausanga wa e fialu e whantau ia wale to i saunga ke fi we fi nga we le am se yo me ya oi pe cha yo na wa mai a ona whaitawina whantolu le pili le e pei on tu ina tu le suia fai pulele o le pati le National Melissa Lee o le wa yo ina i le tele o suia fai pulele o le monta ia po le pa le mene fo nusil le wa tona fai le suinga o le tu la fono o le suinga la o le Fair Trading Act a fei se lau valu se fulu ma le ono o le a fa mautino ai ia le mawhailea o na wha o ngā pēa ia me o gift cards ia o antu i le tolu tausanga mai le teimi e whaantawinai. Ioi, tolu tausanga mai le teimi e whaantawinai, loro winga a whaantau nei le aso sfulma lua nei o se te masau gift card na avelea ma seisi i le aso antai au ia po le aso. Loro winga, lua fe lua fa, lua lima, lua ongo, loro winga kaunga o kore kiminga, o na lave mawhai, ia ona wha o ngā lau gift card. Ai le fa pe foi le fa tauni o ma kwar Christmas nga ki ya le wa expire ya na le fa ngai wa ve ele bane e ye la ma isi va nga ya e le la ve ai la no tu nga le tu la fono ma o le tu nga tu la fono o le a fa pe le ona fa sala nai ia business po company la tu te le muli ta ia e le suinga le pe ona ye le tu nga le tu la fono e pe ona yang e le au fia ai lai ia ka kovaenga ia e pei ona iai ia me ia ta ua o vouchers ia po o gift cards o lea o lo whaatawina mo charitable organizations o lo nui e le la vea i le vaenga le da ia wai e lo na so tawina tawina muta le whaonga ina nia foi gift cards ia mo tanto o se mele reile pe a e fua ye te le lo pe o le al te muli na fa nga ina se gift card o le al ki muli ia nga ia o lo na winga e le ko e va ve expire e mana tu te na fa nga i to ton o le tolu tausa ia ka ki o fu pe a foi a ko sa nga ki fe lo i mana gift card le al fa nga ia ba ne yala dan e le fa pe o le al o le tu ia mangi o ngoma singa ai ki fam le wa expire singa me lo fo i tai vai lo tai o lo i ma tai wa malingi mai sia ufana ue po o pea o iai o ai se tangata a sa o lo to ai Sofia ai e ise vai salo Sofia i lue
o le papile lea wa te sola sola ta wa mai ua o tino mai Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Semelo wanchi le wan tolu mala fabiru teu tei le afole tolu pol kalambe ofisili matali mole fana uleria so tofi fa talo fa tuai ma tua ma fana wi utua onga uleria woli talofa o a mai o tua mai la onga li tobi tisa era onga e pole da sa e no fuile fati sa e tamle leila ila onga ai ole afole be wala ngai ngo fole fale ni stofi le le fa no yo le evla o mai le tan tolu vera ma sandi o le tolu fitu tasi lima i tolu tolu fitu tasi lima i tolu o le so o le aso antaiao e lo avro mulmuli le te vla o mai sa o pise le utai e le sa faina o le meta o le ngan lo fa tasi mau ma tu le na un talantu le tanto le mo to le faina o le ya o li talofa ia o a mai oi Manuia Fortai. ia o i volo ngo Ivaura. Soli. Liva, soka ko vala Ivaura. Yes. Ia, oa mai lea onga Ivaura. Manuia Fortai. Oa la ni tau mea la ua whailea onga le neia, nei vai tau pole neia Quantalonto. We're starting our NCEA, learning about credits for next year, and also my international scholarship. Wow. What level are you sitting this year? Year 10. Oh, year 10, so you're getting ready for next year, Yeah. Yeah. Wa e tau I loa la o le ale to inga. La to inga mta upule te fima na o ya o le tau sangafu. Taking PE and social studies. Social studies. Well, you've got a fair bit to go. Yeah. Lily, good to have you on the program today. Ivalda, o le tangantale o Ivalda. Na futa mai level tanto polkala. A ola ititi. O te mana tua sola. Ola ela ititi ya Ivalda. Ya ale wo o le yeten. O le lava futa mai tanto polkala. Ma lo fa un Ivalda. Numero telefoni vela o me uto fa na o le vai ngola wo. Tolo fitu. Tasi lima Iva tolo. Talofa? Ia, o a mai oi? Manuia Fortai. Oi, foi longo. O Amy. Amy, sole. Se ela o ngari. Ioe. Ia. Hala tu mi sa vila o ngali so tofia. Sa fai mako practice mole New Way. Mole a foi. New Way Language Week. O a fa madan tuele. Le ngana niwe. Le vai assumo mo term 4. Lo no winga la masina fo. Wow. Ioe. Ona la va pe fa pe il fa tano fo la ngana niwe. Okay, leiloa. O ia o e ko me nga sa fo ia o. O ko sinoma ye pesi. Siva ma pesi. Ole, oi, o tele no po fa ni we, ia po le fa to ela una a matale mule muar pesi wanga vafi. Ole fangi we nga pele. Le ai. Pe va fa solo anto amale mu fa solo anto. Ioe. Pe uma le kusia ko le fa koela. Lelik, ja, on sa melunga tanto le nani, ja. Tolu fitu. Tasi lima i to. O le vesili li tamiti. O le la tu wantu ye nei se kone ye ntalo su e melita. O le vesili. E ye le ta longa na manzamo e faya. Ile fai unga o le vaya soleri. O le ta mlusanga o le Pacific Nations Cup. O le ye le ta longa na le manzamo ile fai unga o le vaya soleri. O le vesili la. O ai le la ta anu le manzamo. Ile fai unga o le nei vaya soleri.
O ai le antunu, o ai le aura kapi. Lea o le awhitau, ma le manu Samoa, i le whai unga o le ni Yesu. Mai wei whingo fia le sini. Pa wala mewe. Alulunga lau telefoni. Po telefoni lau tama, po lau tira. So e la ile. Tanto woi le si tanto leina. Talofa? Ma lo le so i fua o mai oi. Ale Manuel Lavafatai. Ia, oi voi le sauno. Rita. Rita soli. Rita o nasa e alu leau. Ioi. Ia, si fai la sau tala li Rita. Wa to mi sa fai leau. Ole reading maths male PE. Reading, maths, male PE. O anta longa sa fai le PE. Ole rugby lead, volleyball male badminton. Male badminton soli. Ke fia ka longa ngale badminton. Ioi. Ia, le. Oi langa malu. Mako au. Orko soli. E fia ka longa malu orko. 5. Soli. Ai ani si vai. Gol. Kukor. O inga korga. O soli. Malo. Le kere o eri Rita. Ia, le. O sa i meilo i lunga le tanto leina. O le visilida. O aile a. Po aile antunu le ta alo mala mansamo. Ile fai unga le vei soldi. Ta amele sanga. O le Pacific Nations Cup. Tanto woi ya Ivaura. Ivaura? Ioi. Ia, o aile ta alo mala mansamo. Ile fai unga le vei so fa mala mole. I'm not sure. You're not sure. Ia. Le se meo ia. O yinka mea unga fai ngile fifi. Ioi. O ala mea unga nai ter. Want to lo le fale. Fai lo ma mea. My assessment for English. What sort of assessment? I'm talking about climate change. Climate change. That is a massive issue. Yeah. So what will you be talking about? How I can spread awareness to people around the community and what can the community do to prevent climate change. Right. So what can we do as a community to stop or, to help out with climate change? Try using sustainable products, like products that you know will last and not like buy and then you only spend one day and then chuck it away. And also transportation. Yes. How do we work around transportation? Like for example, for us who are close to our schools, maybe letting them walk to school and back home. Yes. So that we're not using too much gas. Yeah. Reducing the global emissions, huh? Yep. Very good work. Thank you very much for calling, Ivalda. Yeah, manuia le nei if you tipo le tu lo ngonto no se. Bueno. Yeah. Yeah, alovanto manuia le nei if you le. Ai really share wole lunga I. Oh, Amy. O ile ta alo man sa mo le weekend. Ai lo Japangi. Oi? Japangi. E mo ilo ko. Io le visuia lo tan. Le ai. Tai le te le oeli Amy. Yeah, e sao le. E matamata dano. Le ai. O au mevo. O a fele. Longa. Hui le vea kuru weekend sei uma le leia wa koe kasi ka kaneri kari mai ka ua kuru mles. Ari Amy. Ioi. Ia, o hankambea o ngangale alufa. O le kesa I le film festival. Oh, what's happening at the film festival? O ke makamaka I aka. Ia kolea. Movies. Ia tolea. O le kai mangere. Oh, o la ki mea makai. A falefa. A forfa ngire via filele. O ngā wheo mangere ngai whai. O le art. Mangere art century. O I ngai le shopping center. Ioi. If you say entry fee. E lua free ticket. O I lua free. Oh, surely. Ia le leila, ia wau enjoy rali Amy. Oi o kunga kukio. Olo kinga. Yeah. Well,
Do tell us more about it tomorrow when you finish, huh? Yeah, Amy, manuia telele fiafi, and have a good time with your mum. Oh. Yeah, the late don't fast so for well. Man, what an opportunity. Yeah, late. Oh, Rita? Yeah. Oh, I let the weekend. Ma le banu Samo? Yeah, Pangi. Yeah, but oh, you malo? Samoa. Lele, malo vam tanya Rita. Ain't you met on a free live? Yo tell if I call Kusi. Ola lingolo to Sindala elevator. My 2 families. Your 2 families, yeah, Lele. Make sure you retell the story in your own words, Yeah, well, Lele, alofa to Rita, va tele vala mai man wila viafia. Yeah, Lele to fan so for ole. Talongana la mancha mo fa ngol ni veas. Ole te va yetu. Ole fe me ole so sa. Ile lingma e te aile ono ile fiafi. Ole jamina le sa ulunga I o taimia o taimi New Zealand. Ya lo winga o le lingma minute te aile fitu sa mo. Man tu ole fa ngol masina ne yo se te mari tami. O le suia I le tātou teimi. Lo winga e o tu le teimi na mo tu sal tātou teimi ma Samoa. E pe a mantal tātou daylight saving. O le tātou fisili mo le da. Ta longa na le man Samoa le sauni ti e li tami. Ile aso sa aso nei. 5 minute te ai leono ile a fiafi. Pe tau le leia. Ia o umana o to nai. Ia o uma foi mano longa. Ala mai lo ilung ni ta pua ilo man tamo a le so fu lo vai sfo o le tali mano ai ia le manusina le au to mai ta i Samoa ile malanga tuna le au to mai ta i Australia o le fa ia le tatu ta longa nai le blai o la pipa ile asonga fu o le vai so fu ta pedanga ya mo le po le langi ta longa le la kapia to mai ta e tali mano ai engelani ile tausanga fo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A guy was complaining to his friend about his wife's nagging. He said, "All my wife does is talk, 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 talk." His friend asked, "Well, what does she talk about?" He answered, "I don't know, she don't say." You'd think that with 2 ears and 1 mouth, we'd all be twice as good listeners as talkers, but not so. Research shows that we usually listen to only 20% of what others say to us. Yet good listening is one of the easiest, most important ways to be successful, whether it's in our job and career, our marriage, with our children, or with our friends. It's interesting that even though we can't actually shut our ears, we somehow still manage to. We listen only to what we want to. But when we don't listen closely to others, we not only hurt them, we hurt ourselves. There are 3 important things we need to do when we listen to others. The first is observation. Use your eyes and look at them. It's just common courtesy and respect. Take your eyes off the TV, newspaper, or whatever else, and give that person your attention. The second part of listening is concentration. Many of us are guilty of looking someone in the eye, pretending we're listening, when our mind is actually miles away. Also, when someone's talking to us, we shouldn't interrupt them or just be thinking about what we want to say. Hear them out. Listen to everything they have to say before you respond. The third and probably most important part of listening is consideration. This means using your heart. Really care about what that person is feeling and going through. Don't just hear the person's words, but try to understand their feelings. People usually know if we're really interested and care about what they're saying. This means we're even willing to change something about ourselves if it's hurting them. Jesus Christ said that if we really listen and understand what He's told us, then we'll actually change and start doing it. So why not listen to your Maker today? He'll help you care enough to give an ear to others. So not only will they be happier, but you yourself will enjoy the success that comes from being a good listener. Just think a minute.
Se formalina le pese le utila voa istamaki le rifo I vainga o le woli o le pese se la ufi tasil tu speciale kalesia fa potponga kirisiano Samoa. O le wa joe fitu midu tolo toyon tale o le July 5 ya tomiti wa tolunga tuina le tanto pulakala melada ya officially matali mo le rifo ya sutofi si yo riele a for le tolu la woli a tai yo no toe a wida to foile o le tanto pulakala melo wa no muli fo le dai te la ma yen sa pe se la utali a wente pole tu lo ngon tono le tanto se ili tomiti a filo ya ile so a tai le lo famalanga le yo le tu Samoa e va tu tele molle tanto ma tanga mai le se fululu ai la woli dei se yo ri mai fo le riva ngole fiafio le se ngana wale tala feunga ila umaita potana te tai ele sei mi sasi la vai te gentle le tuolo to sei fo e msia wala fa to va ila so antaiao tanto to fita pa ye fo ile lunga o pe anga lunga le ya mo le di tim yo le was out by le sa le fionga ya le toa ko le fionga ya pesta sa ver ma le sunga ya Isaac Vaunga to te ba futa si yo le tim yo le poa nei ma du tele na singa to le riva ngole so yo volo tanto vava io fuala au ingalo
maru ia tele le ia fiafia lo fan tu fa soifua ia. Those are you, man.